Tolu amo. Radio Samoa. Kasilima ivokuru amo. Filanga facciano facciula di foi vango la wole de yola salulu la salatupu la solima le masiro mati lua afelu lima malo le sui fu maruia malelangi mailo to per ia malo to malu talo sia o le dao so longa le lia fu fuanga ile onga to le mu le di foi vayaso ya mi se le vayaso mo le di masiro fo le masiro mati lua afe lua lima malo antu ile tempo inga Samoa le nganti tono autero fa pe fo ile vaselo loa talo sio lo maruia tanto mo le lo fa malanga le yo le tua ya fa fo na ya fa ya na yo tanto a inga o lisi wo mai masani el malanga al malimo leonti ya fa mai sa tulanga ngole tua pa ya tulona fa ma fa na loto anganga ya anto ai mo tanto ma fo fa le nei vai tau ya pe fa yo lewa a mia nisi pe le yo tanto loto manganga mo le yo langa tu mu fita ma faingata to ono Fofogamua mal por kalamio la wo Fofogamua se yo le to lai fa ile fiafiana nei o mai ale tutua e pe ona masia ele tulenga ya tia mai le to lai hiva ile tai se yo le be fo ya se tem le ma wantu le wo dan to ma tai tali to lai fa to lunga fo il por kalamio la wo Fofogamua ile nei ya sololo ya e suil do fo ile fionga il motu to langi le fionga ya tekto bol sunga le wa ya wala vale fa nga solonga le tanto por kalamio ile tua fa wa Radio Samoa. Fa maluma sani ono pa ia le tua o se fanta finta una lava o la ngai la upu fola malo ya to le tano malo foi ia le ono sa. Telephone to a Reverend Philemoni but for tua ya lofa idai chata to south e faka sa idai chata to south. Le il fa mo fa yalla to ka wash il fa mo diva yaso ya wala va ya le hatina enga leo le au telefon ya fa malo tuanya to sungal fa finga mal fal tua ma tua fuala au ni so temi fa mole ya la ganto le fa telefon tuai tamam tira ma tua ya pa anga ma san yela tanto wala leo ya fa ma tu ma san ya u fa isa ma lu ta yao ya u fa isa to singo le Aoauli u inu u fuala ya awe teita yana ita mai la ya cha wi chai lo ma awe teita mai ya cha o tele fa ya cha ma fa me na fa spo video no tele fa ya cha ma fa pe la ul pua tele fa ya fa jelo fa nga pa anga ma me lo le ma moi le sa tala ma pe na fa ya ma fa ma fi or fa ma sima to tonu so sa ta ma ftanga ia pe o sto ina ya oi foi ma le ma le na ta o tol frema fama ke rori Fofogamua lo ma fa ia o le vango ro ke ma o le ka kala ngo fo ya ane ko ki kia o pi si no ma ia fa melanta ke roi ya mako ke ka u ko la ko danga ide ma wele me ko u ku sto ina ya ma me fono ore mo ko manguanga ku ai ole men tupu stoina wa sawi New Zealand ona ile mo se me o nei siala to itua saulo le New Zealand e to fo atuela stoina fono ile me onis e lo lolo e fa lo lolo le manga ya vo ile ya ka ngolo le mix ma tomato sauce ai le mo wa igua la ku ya ole me na watu wata usami se uta mafo ya fon pa antual pa il suaf e uta mafo le mayonnaise la wa aparo ye le mayonnaise yo ya uta fantalo fa tu je uta mal ni ya u ya fa pe fo il fa tu ya tali je fa ma vai lo o ye pa wa me ka por insure yo vai pe fie se ke le insure ya o le la o want to te mori ma wai ilo naso pa wano ka fio le mayonnaise ai le ma sang ye lo ngolang ia me ta wen tanto fa ma sani ya ai awal fa ma sani me le ma ya o te fantalo fantu fo ile nei vai ngola wo
I le ngā ruenga lo whianga I ma le sunga ia Bishop Le Man. Ma le wā rotale nā I whiako. I Dawson. Ia o le ngā ruenga Soswani. Ia wā fōi la inga whaavau. Ia ona o le bala au pa ia le tua. Ma lole au solo. O sia u whaamanantu na whaiantu ia Bishop malana vaenga le ma vuta malini hau. Umalona tau mawhai ana fuala. Ia ona tu whale iei mai tasiara wa ilana au whaingarwe. Eku uma. Eku sana lai fia malo mai fo lele langa lenga o iei o. Ia ka kia lo whai. Ia vai ngā lau papa. Ia la sanga pipi ia lau papa kiwa ka ere lau papa.
Fofogamua na Osborne Breezy station of Samoa no Famutui Hawaii. Ja, maar dat is zo vaak weer naar Laupele Air Bofia Air Oi. Waar we toen alleen toe lijns voor de lua ile de ja wonen zo doorvaart wel radio Samoa. Tasi lima even tonu amo mai aukilani New Zealand ja po aukilani so te foi. Alleen toen toe aan toe mo oi. Maar te veel slume avulela. Ai wa mana yele malule wa following toe. Ja, tu la me Paulo foi le na inte fa ngale moe. Tan wilo le moe mai po Antoine. Le lo pola ma voa. E se me o ma failo ma fofa. E se me o ma failo ma fofa po fa tu ulu lo ma fofa. Ye po ka po ngale vile ve ai lo ma fofa. Yeah, stop it. We sit down ma fofa we te we fa ina lo dra ma tai yelo nga tonu ngale mo le. Yes. Jonathan Tuanya Tessa Lala Tangifua Marcelina Brown for Wina Tanielu ja le mafu tuina papa toi toi e Perth Australia le wa fa fitu taya le mafu to mai ai el tida fo ya le nga up to muli so loi kalifa to wala fa toile yo maru ya la winu banga le ya o Tessa Tangifua o le mafu to mai in Brisbane Australia so e se foi ko manga ka ko inga Brisbane sa o kana foi le ngo fa longo yi ma me fie o la ma kwa pala ai le fa o le zon da fi man tala tuana da fi yo o le no tu tanga te fa ta wina in Brisbane ya mi se le vatan to ya la da tu lan tai le sambi e le saute is a sai o Brisbane. E fa ali mai ante tono fanolo supermarket so le se pe ya ka ko fo I kuar covid le ai umang trade vai yo le ai umang trade vai ya e o mo meu pe toilet se tu lo wa to ma ftanga lio a fo ko shoki fo sa or kala fo fie o la e fefele o ti why for you go and take the ya ele ya le tampe na pena o le mea lea ua tupu. Wa koe kupu fore mea sa kupu rwai ki mera COVID. Le fwoi ngā vevesi ei mawhai e fusu anga. Ai le fusu la I rungongi mea ai. Ai fusu kampai pa e fwore. Ia, tālo sia. O le tau mamau ese lea whao awheleti. Ia wa Alfred le ngō o le afo. O le whana e whamai. E ono awhi ai o tau I nai Brisbane. Saute I se sai. I se taimi o le so. Ja, Antonio nou ave fu maniaso mano lo maniaso livi. Ja, talo sia ole asanga le mupe afa o dai la ni si ole tanto todo. Ele fu I tu ole a Brisbane. Ja, po tanto I dai le stete o Queenie Selani. Ja, la lovi tia le mau tu mai California va dalavanto le vai ngole so Maria le sina tavai. Ja, le okay yama ko I nai sin. Ja, fa solo tuila ele ya Lucia so. Ja, maar le ainga o le mafuta mai foi I le nei ya wauti. O fea le mafuta mai. Sini, ja, nga. Pole niko vito lio I nai tauranga so le, ja. Pakwa lor fuimu. Ilonga ia fa mau monga karunga fuimu I Samoa. Le aima se fale nga sau. Alu I Amerika, ki masaluanga o kulanga foi o pobo fate. Ia le foi lawe la loi tauranga. Ia ka lo fai a tauranga. Ioi, kalo faya ya tawa. La lauto fa misa, ya before ia tua sau, he deo vaenga I stamaki. Junior moli mala fenga luenga le Field Rubber Limited. Taile ma to mai, le di vaenga la Aoauli. Mei avito, le ma to mai nai Brisbane. O yo kodi mei renga o yo fa uma mei o loi kongo supermarket kiet. Emanuelu Jacopo. O le mafuta mai Polani, soli, South Park I Poland. O a mele tau ia tautoli Emmanuel. O ina. Me sawa, ia ngā. O ina, e uma lo le tamusanga lea le Challenge Series. Le whaia. Le ta aloi fo le man Samoa I whai ngol venga sone. E uma lo I nai Africa Sauti. Malanga mai anga I Samoa. A ngā ia tuai loa le ia tautoli nai Polani. Si mo ka ngole koe sue. Po ngā whia tonua po lani le whai e le tamusanga. Le si fo I Challenger Series. E whai le masina fo. Le masina o a perila. Ia wha taina mafuta mai a e mruelu. E wha pe I mai ngāri. E kai pe I o māko I Samoa.
Tanya musamala inga nai melponi Australia. Tariu tu ya le to. Malo so ifuama le langi. Ma le tina ya pale paperes maloni ko mai koi. Ya madu ya lele lava ki manto. Le tu fine ya Agnes Marina. Ya mala tu loma mala Marina ina Kansas City. Ya mala tu hani to fuala au na malu lu o to. Ai le side Sydney Hart. Ole fa to si mai in New York. Sorry. Fa me wo pongisa. Ya. Me anga manga in New York. To do le isa. Ka fia va ai ngi au kidang. O ko do se isa. E se ko nga isa de ko do ya ma ko. Nasareta Kuma. Fa taile ma futo mai dai Brisbane. Ya male uso ya Ray Pena. Ya e fa tana fa tuai le rivang ola wo. Fa taile ma futo mai. E oi pi mau ka ko nga Brisbane. Ya fa ko le va nga o ku ave uma o loanga. Ka ku wangi ngi si o loanga ma ka ko. Junior Fofogamua. Ya fa taile ma futo mai e sol e fe lo le malo tanto tru. Te lo motino so ya fomuina te o Paulo Folonico. Po to tali mo le finga malanga mana pusa wa hu mai America Samoa. Ya va me mail faleri le ka wa fa o ko ri ya ke. California la to famisa me amito ya esa oi. Wa le i tanto musica ile de ya o to fo i to ma fo fonga. I mea sa tupu i veita. Sau i luma tanto whatunga i e pio nei whafonga atu iei. Ia mai, e iei fo i se te mao le rei ainga, ua a mie le tua. Ia pe ua wha mana vaina, ana ngā luenga malana tau tua. Ia e antono se tasile nei un tama. Sa wha pelea o na whiso soani malosi. A o iei le wha ili nei ale la oso band. I to tonu o New Zealand. Ile no whanga le iei nele parateiso i otara. O inale sa yele la o so yasola. Wa fa ya sileva. Ya mautilo. To televo ita to le mafuta ni out. Yang kele ale ka mai fafo. Ele ni yar ka mai fafo. Ai le angar koso mai fafo. E makwa vala be nga elu. E momuli ento ia lo fanga. Ma fa mai senga. I ainga wo mai masani. Ya e mai se ya lo mafana. E fa sino le fionga ya to le papa. Aoauli sif. Ya o lena a mi le tuel amatanga le rivesu. Ya o se tasila ni o fatunga e mana tua ile antuma. Ya antono lo tangi mai ala nisi o ainga ya nisi fo fana. Ya ai fa mi se anto ile nga ngole tua mana tua. Ya si utama ya tola pap. E leile yan ma vaenga e vorki mi kilie o kam. Won wa kul fana. O va. O via le Valerico. Ai lua mai le lua kama kadina iso la kuie vai la friend le nurse le la ka o a fa maua sali i dai Tacoma Washington ya alo fotele mo en tolo papa pau Wala
Fofogamua now to ala te ruma le fa ilia le lao so bando te loa ia e to atele tato na fu to e wele silesi ia ma fa pe mai e ke manga ko fo ke mi nga ka wo si e pese de yo ale ku mai ko le va nga fu de nga o mai va va i pe mo ia ka na nga fa ro ha mo le tsa yo fa nga ia mo le tsa mai to le papa pa o le sefo fa i langi le fo langa. Aloha Joyce fululima mala fa bidu John Talo link to line tasi pe o basi ya I link to line tasi ya woli tasi ya so ngafua ile so furi ya o te mina o tanto telefone ba ya se uli mala lefi ya matala ita longa wala vale longa pu yeli o le tanto tro telefone tuile ya sulu matamua mala inga le ma to bai pa koranga ya malo ya to le fa los luso ya te vanga so matini fia fo ini la papa sina ainga wata e ya o le ni yaso yo fia fo ini fa wa ngawi pi o solo ya ma tsini o tamali o le tuno o fo isi de fo le to va ai to ile da si fo o tamali fatu pese ya sola va talovan to ile fionga ya tangalo runi masame
Ba no ali tanga lo fi sile vale vo ko vala vala. Ia fa manga ku ma sangia ku so mai ya o ko. Ia va into fuala au inga. Se uso Java le ya tiano le lofi ia o le tofi ai o le Java o le mu mantai le la fu le ma kope mai ia fe awala ainga ki o fare kongoi eni anga I malo malo fa tele ma futa mai so le futi ia o le fa tasi mai na le fi anga fangali uta so le mai le ka ko va inga yu ka nga anga fa ia ma pa ka ko va inga fangali uta ia o militant tu mai va le I fangali ia taru si o lo ma me o mai ia tanto I Samoa. So se tutu o la mi se leva tanto lea e ta ua mai I Lipoti I nai Brisbane I lona I tui saute sa. E talo si o nai ua umana wha mau le rei au la au fu I e kuku I whafolo whani. Ia ta puni lei wha malama ia masao niuni. Aua ko ke o koe la o umangi whangu vai ma Te mana tu ai ia kiu vo I nga ko whai e luma le back and save. Ia malela nga fango vai, ia malela nga pusa pepa, ia o ke leilo ia pe o rare uminga fa nga pepa, masalo pe o ngo masinga pe, ile so o nga popole fo, popole vale, ia me va ko anga le lok, ia ko anga kakalo, ko ka manga o nga I ko inga, ia au ka ma ket, ia o mai lola so fa pengi, ia o nga wha ngano ro ko inga kako wo le la uma me ngala o le vaenga ia nga va ku le ku mu vale fo le fani ai le fa nga ia nga to fa ya tu jam ia ma no ni fel fa tala va fo I se uso ya rose ma no le au solo ma no le si la ma fa to le ri vaenga la wo ia o lana fa me rose ya o ia sa la ko ka ngoi me nga voila o la ma los O lea ua tatalaina nei whaatal noanga mō fofuanga whaaltausanga ala pūlenga nu o Aukilani. Mai mātou te mo o mia so manatu whaalia. Ia mautino ai o lo o mātou uia ala sao. Hanga iana I le akhavousay.nz/our plan. E whailo mai ei so fina ngalu. Ai le ia ulia lea so rua valu o mati. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o mana onga. I o loa e whaatotonga ai lo maota. Ini tau le lei, toi ananga tā. E mawai moenga ngā o si tutono ni usila. Wha a pese tino fōa o le potumalo o lo. Laulau ai mano fōa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai. Maisi, a whiu ane loa I le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road I Henderson. Le Casa Beds and Appliances. Telefoni o valu selau, lua, 5 o valu selau, lua, 5 E te mana o maua se lumana I manui o lo wā tali I polo wā whawhine. Wa se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School lea au nanga. Na whaawai le nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga I nai ngangana ale Pasifika I le NCEA, STEAM ma le waka ama. Maua fua o fua onga tai le aini pili a onga. Ua uti awanoa mo le lua o lua 5. Mo nisi whamtalanga wala au loa le pas I le o valu se lau valu o fitu lua fitu. O valu se lau valu o fitu lua fitu. Radio Samoa. Taslima Ivatol Amo. Samoa fa popongo tato por kalame o le luitau mo oe o le tusi ala apostolo Paulo le kalisia Filipi lona mtau prefa al foi po lima mo mai se luitau mo tato mai le tala la apostolo ia I loa lo o tauanga malu e tangata umalava walata mai le li nio ia I loa lo o tauanga malu e tangata umalava show a gentle attitude anga malu e lua upu o lo fau mai ele upu le ta o le anga malu o le anga male malu ia e te mua le mele o le malu le tai ao vo ile wa e malei fua mai
ai whaalonga o le malu o le sau. E te moa fo i le tau a fiafi, ina o nganga wifo le fetu o le apai, ai whaalonga o tuloa, o sau le malu o le tau a fiafi. Wa whaatusa lai i le tangata, e whaatonu tonu le leilo na malosi. E mawai foi, na awe le tangata, e whaatonu tonu le leilo na tamai. E mawai foi na awe le tangata, e whaatonu tonu le leilo na tamau ainga. O ina e ilo ai, le tangata e le leitele lo na tō whaa, malana whautautanga. E lua la tangata le tonu le tūspaia, o lo whai ma whaata i ta inga o le mele o le anga malu. I le whengenga tuai, o le tamalo o mose, ia ma le whengenga fau, o lo whamatala ina ai, le tō whaa ma le whautautanga lo loto, a lo tātou o li o Yesu Keriso. Na toa mari ai mea uma, i os whainga na wanga i atu i ateia, na mawhai o na tāo fia fia, e le itari atu ai. E pe o le teimina, lo luti eiti ngā le teimina watu e Yesu o le ave, whairon whamasinong. Ai oso fia loe, oso whai loe pekelu le au ngā le, ala ka maru voringa ngofo wha ngā langa sa peru. Whai ele karinga, ka ku Yesu, ko e whai ele whavenga mauru karinga, wha kong pekelu. Aua e ke so o ngaki ngaki. Aua ke so o ngā mae mae. Ka fiofi le maladi. Pe nā vo la tātou. Aua ne ia vea ve singa, ma ti ngā, ma le taunga tāro so fuanga, ma le ruka luka le wholaunga. E ke so o ngā whaangaki ngaki ailo ma fau. Ngenge ia whainga i oe. O le whautuanga le apostolo le ka le se Filipi, ia i loa lo o tauanga malu e tangata o malawa. Whai malu lo whaiwa, i rane yaso, ina ia manuia le taunu unga o le au onanga. O le soa whai Yesu, amene.
Fofogamua lea au soani ia pangamali e yoku whaivalu ma le tamaita ia Jennifer whaivalu. Lulu le fua le le. Ola mai ai. Ia le saito. Ia ai tūpele titani. Ia ia whiwhiwa ia la tō ia ma tau ai mai fui lele au ta wholaupa. Ia ora kamaranga o titani. Ngā laukango kua vifora vaila au whangawhau. Whanga i ro mara titani. Wapta ia tu le sunga. E le whaiwhi au ia Pastor Rolani Mikaele Leota mole polo kalame. Aua ni o tātou whiwhi vavali. Pe atu tupu maini pe whea. Ia lava le ono sai ma mau pea ia le toa vai. Ia awa a tātou tau whaipa pole uno. Oi la la wha mai whakokoanga si ka komaka upu olo o tawilo. Awa ni o tātou popole vali. Tu mea umai lelei. Ia ami ngoi ka kou ia whatino mea tātou te ngā whatia on the fight. Awe te apa i tua. Awe i so o ngā kango kere i haini. Eo e. Awe re whakaunga ka inga ia re whainga o ka kou whala velawe. Whaile me ngā whatia. Whaile me te mawhaia. E mū wai lau tau tūma lau tau lau. Sa Fofogamua whaatala whātu tāpua inga le tunu i le nei foi whaopopongo tala mo lau nofu tāpua i mai le nei Aoauli Kaltamua. O le sawi nisi ma maiti ma le apu e le ma o naista mai titi to e le lava e whawhanga i luna whai ai a o aoina.
Atungalunga ia inga whaatino whemalanga inga o la mauia tua ia tau tangata whaingaruang whaavai teimi. Talonga, ele manao Anthony Joshua i sila mateanga mo se isela fusuanga ma Joseph Parker. Whawhangabaya, il whalau te leino ni tala. O se saungi ngisi maa mait, mo se apu mo se mea ai al tamai titi aru mai ai lea onga. O lea le maa onai, e pe a toa toa na whawhanga lele ielo na whai ai, e pe ona whaari ai e la tau tomai whapito i ola maa loro ina maa o onga mo tamai. O lea manatu e maa fua mai i se maa manatu whaali o le ni pāremi, Christopher Luxon e whapea. O maa tua e leo whaamaria ina mawhiawhia i mea ai mo tamai tia onga o lo whatpaina na maa lo. O te tau ai la ia i la toa na avea maa la tu mata whaioi ni whawhanga o la tu whanau ai le o maa lo. O lea porkalame mo mea ai e tamaiti sa to e whai i eiftu tuna inga le maa lo mo le fia whaasawina. O le se lau tos fulu miliona tala e tau sanga i le ofo ina leo le na o le tolu tala i le mea ai e tasi company. Wofu i aiko ni kalate mo le sepalai o ia mea ai moa onga. Every time. O tele whai kionga wali li mai ai inisio a onga e tuai o na tau nu atu mea ai. E tasi lava i tu ai ngā mea ai e whai tau waso sa palaya. E le ma whai mea ai mea ai le ma whai ona aia. Muli muriani nei, o ni mea ai e tamaiti, sa mūma melti ai leunga po le plastic e au noa ma le iloa ina tamaiti. I lena whātali tanoanga ma le leitone News Talk ZB le tai ona nafi sa whāli e laksa. O mātua e leo fia nei mea ai, e te tau ona saunia lava i lato mea ai moa lato whanau, mai tau ai, whai se saungi se maa maiti, ma se apo e tongi le tono le ato. Ai sa whaalia le tamata i whapito i mea ai mo tamaiti Kenny Douglas i le leitone New Zealand. Nga whaia nao se saungi ngisi maa maiti, ma se apu le mea ai i astamaititi. E tau au e leo au si ai polo tine mo mi eina. Sa wha manino e Douglas, o mea ai e tele ali polo tine e peo le ano manufasti, ia, moa, tisti, ma le yogurt. E sa palai ai leo a mea pole iron. I le tino, lea e lango ai le atina ino le whai ain, ma lo losio po naivi, ma le malo se le tino, to e umi ai foi ona ma ona. Ma ia ta wain, o te ngata te to tasi uma e lava fia ai, ai manatuane la i stamai tike fia ai, o le a maua i le te tango fie, to e le mawhai ona la tu taliaina i ni mea fōwe a o oina, ma le a mio e wha ono a fia ai. A le tebe ua whaaria le ni ministara o lango a onga o ngakwa ma le a porkalame o mea e tamai tia o David Seymour. O lo i e tau sao ina lava whawhitau le porkalame, ma o lo o tamu whai e fō ia. O lo ia tu lea ese foi se tāpanga mo lea porkalame mo me ai tu inatu lea ili te mai tai ministawa onga ena te tau a bea. O whātoanga la au aina te tono ri sila o whāstoro pisi ngā luenga o le pikina ma le tōpu seino whala au aina sua marie. Ma sere ngā o tō vine o ama te whāstoro le tō whai unga le tō māwhanwhana. E lata i le iwa afe tanga te whai ngā luenga ma le Pasifiko lo iai nei au te roa i laro le porkalame o ngā runga whawai teimi. Ai wo popole e union tanga te whai ngā luenga o ai inga whātino fau o whemalanga i ngā whai ngā malo so whātasi. Ua mauia tua ia tau tanga te whai ngā luenga i malanga mai. Pāri ere mata ngā luenga o business i ngā luenga, Business Innovation and Employment, pole MPRE, o swinga tolu i nei le porkalame o ngā luenga whawai taimi mai a September. E peo le si iti o le numero tanga te whai ngā luenga i le luas furu afe pitcha lau le masfulu. Saurina le, i mana onga mai whale whai ngā luenga i mana nao i le teleatu tanga te whai ngā luenga i awina mai. O i te swinga, e au fiaina mana o mia o whale whai ngā luenga i tōngia tanga te whai ngā luenga le tōns fulu i tūla le vai aso o le siria ma le wha vai aso. Ma ia ave sea le tau fingo si tanga o le tongi whale mau tongi. Ma ave sea ia mana onga e te tongi tanga te whai ngā luenga le se furu pastene. I lunga atu o le tongi mau lalo. Ai ole ana o tangata i eile manam lama i ngā luenga e apalai iai. O ni ai inga sa whaari ai risio company New Zealand, ile lei to New Zealand, o ni swinga o le lei i le tunu. O le sui pule au Pasifika le mata ngā luenga o business i ma ngā luenga wha mata lau malili. Tai whaalian. O lo iei wha moe ngai whai ngā luenga ina ia mautinoa. E iei ni tau singa whaalea nganga e awa noa mo tanga whai ngā luenga. Ma ia maua ia ni whaati te inga whtala whea ngai mo ngā luenga. Ma ia wha wauso tanga le leim tanga talau tele mai ka le sia New Zealand. Ai o stoi whātou tonu e tō lua le union tanga whai ngā luenga le Workers First Union i a Pasifika Fono ma Antonia Lili. Wala tā ua. E lai titi lava se mata whai o i tau ave po le accountability. Ma ia tunu le Pasifika e le temi lava. E tu ua ai o lātou tanga titeni ia le tunu moni sila i lalo le porkalame. Pari e fono ai ai tua inga le whaapolongaina.
e ao na whasoina e tulu e lua, le tulu e malanga mai ai i New Zealand, ia mana usiro lo tale malo, ia ni matafa yoi mo re pui pui o nei tanga whaina wenga. Ai sa whaari e lili, o tunu e peo Samoa, e o fwina ia whate te inga ma o onga e le tua le tunu, ina ia malamala mai tanga whainga luenga ia lātu kone kalati, ma ia te tau ai le tua ese e peitai. O nisi o nei kone kalati, e ese la vare teime taunu mai ai, e au fiei tupe to e whao popo e to e sea ma tongi o pale, e no whain, ai po insua moreola maroloina. O si kalapu laka pi Wellington e walusi le whatananga e whatoa ava malo si tolu eise sui o kalapu sa tu ua le pā, e po le tu muri se le mare pā, avela na te avale mare o nama whasio tiesta maatai. Sa te ene le komiti o le sene whai tu malo Wellington e le tāra sangar kalapu laka pi le Johnsonville Rugby Football Club. O le toi whawhawino lana le sene whatoa ava malo. E le whamatuino lana whai unga le vaso reisa whaari ai le komiti. O le aso muri e whātau wai e le kalapu le ava malosi o le aso sun whaiuni. O le tamata alo o le kalapu ia Jason tui tama e lusu whātasanga. Tā toi titi lava a whawhaina. Tā maurunga tuai le tupula o le malosi o le ava malosi e whātanga o na ina ina. I le teimi sa ia soa ina ili tamaita e lusu whātasanga Cassie Maguire. A o kolosia le awala ia iuni o le rua whimarero tolu. Tā ia tau tino le moni o le morianga le whasio tangata pai palea. O le tamā Maguire, ia Paul Maguire, sa ia te te le toi whapawino le senen, e whātau le ava malosi le kalapu. Ma ia whāri ai, sa tele atu le ava malosi sa whātau le kalapu ia atu I tama, e au nōle ma le whātau nuine tu o le kalapu le temi sa o vaile o nā. Le ai fo se whālo telina, e sa ilia, te isi a walas taunga le mū, e aluai I le whale. O le tamata I sui whai au lulu Pasifika University o Kilani o e whalia. O le fits ma le lua I lato o Mauskor si Pasifika. O whawhelo ia le vai te mua o le tausanga o onga por semester. O amadonei. O Professor Tamaima Tia si au. Da e whalia. O le whasarau fits ma le tolu tamaiti tausanga mua. O ulu whale nei le universite. Te si tanga o iai mai le vai tau mua o le tausanga o onga sa iai rumatu. Whalia le universite. O le vanga telo te mai ki Pasifika te usanga moa I University o Kilani, o si tepulea I le ta iala sao, e wha tupula I aile numero te mai korsipi, mo to mai, wha pitoa. E tā longa, I le aise fia nau o Anthony Joshua to e fia pusu ia, lupesori ai lau Ni Joseph Parker, e pera whaari ai le pule o Parker I New Zealand David Higgins, e iena te tununga, o le tama peritania e wha lua ona ave me shampino langi pang mamafa. O tilo ia paka e tele nau nausa na lamatianga o iai. O Joshua sa whai au tafur mai e pusu anga telo ia paka le sa ia whato ila loina ia Martin Pagole li tuioti. E o mai lava le temine ia le Itali se tāpanga mo se isa la pusu anga paya. Ai o tāma mau Higgins e le tali ina Joshua ia se fusuanga. E peona ia fina winai. O fusuanga paka telo nei o avei o ia masi tama matau tia tele e fusu iai. Pari Higgins o Joshua se tama le tele a I ana pusu anga telu nei. Ta le mafan fanaisa na pusu I te tono na maya. O le so manu malo e tolu o paka muli nei tama pusu mo tau tia au fiai Deontay Wilder, Chile Shang, Pagoli. O toi fatu langa ia le tamali sa mo kiwi. Ta ia umia mo le sampino lo langi pa mafa le WPO I le wafu malvalu. Ia lona tulanga o se tama pusu faingata I le panga mafa o ye nei. O paka o whaatulanga ina whaatula whono e natelu ia. Le fusio le WPO, le oro o awhia I fusio lo umia Alexander Usyk o Ukraine. Peitai. O lo ia le whamoe Usyk, mo se isa la fusu anga ma Daniel Dupois mo re tawha ia umo fusi. Ma le champina ia e pole undisputed. O Dupois o lo ia umia le champina le IPF, le ana sa tu e fusu ma paka, a te iwa mai wha fosei. Mana nati ai la winane o pakone. O Dupois, sa whaia ina ia Usyk ile la fusu anga momoa I tuioti. Au temenei, o nau ia paka e tue fusu I te tonu walisi whamasina, ila na pulenga o lo whateritali si ofa. Ma ia ila tau e whamabo poina fusu anga I Saudi Arabia, ma le company whalau tere fusu anga le Queensberry Promotion. O le tūla la te mai o le astro o le whamasinonga o le tama o le tosa mo Taylor May au stadio o li mataikai nai. I se kalapuliki stini, o ripu te ina le apa tu iai mo le fitu pula fasino e sea,
Ale kalapo le Penrith Panthers. E rusai ma le rominga I Sydney ale the Sydney Morning Herald. O le kalapo e le o whailoina. O lato whailoa o lato whanunonga ia mei. Ma apa ia le tūlanga o lo ia lo na malosti. O mei sa moria le whatu bevesi whalo tui whale to santolai. Ma tua I lalo ai inga whatino le whamalo lo. E unoa masi se steo na kapiriki. O le se furu le bagasina neo mati o le putia o fofua. E tula e lumo le whamasnonga. O le tama lusu tau stanga sa whate ele Penrith. Te luaise no meronisi o vevesi e se mai ai stali le mai a teia. E au fiai malona lau wa vale lungo o wala so ta inga lau tele. Ma ia whaasala lau inai se a te video a o aru Samoa le tavale. O mei sa tongi e kalapu se tongi whani lurilo. E alu e se ai mar kalapu I lea lava taini. Se e are ka lakapiuni Australia o luka na sakaia loto. O toi whao popo le lato whea ngainga ma le kapi Australia mo risko te sanga. Leo le atao fia I le tamata alo loka malosi le si tola vastasa male. E iau le tamar sangori puro rangi ruaf ma le fitu le tari malo Australia. Talo na tau nui Australia le tau le Samoa sa whanau o tara iau ke lani tau te. O se tamai titi le titi. O whaapeo nā tina e anelan ta alo. O se tasio tama malosi le ni luma le wallabies. Ina ua whirwhiria ia I na o le lusu tasio tau sanga. O tōs puta alonga whai taulia o ia ofi nani tōninga sa ma tamala nu mea manta. A au se talia. Ia o tala nal ne yaso. Ma lau tā poinga. Ia I pele file mū ma lenga le lei. Tantauma. A so I foia. Mo le so. Whatalo whatua lau tala nei o le tau mo le so me le aso atai au. Wingo le tau mo le so e le lei wingo le tau o le a whaalongo ina le angi malo si mai savili mai sauti sifo I le nei aso. Whaasolo ina angi mali atu I le afiafi. Vevela whamawina I lua sutolo tikeri ma le malo lua sfutasi tikeri. O le angoto ifo le lai le afiafi anane I le toi wha minute I le tu lai valu. Mo le aso atai au I le lei wingo le tau ma o le a whaalongo ina le angi mai o savili mai saute. Whaasolo ina angi malo si mai le Aoauli ma le afiafi. Vevela whamawina I lua sutasi tikeri ma le malo lua se fulu lua tikeri. O le asoa I le lai le tae au I le se fulu minute te ai le tu lai fitu ma o le angoto ifo I le toi ono minute I le tu lai valu I le afiafi. Lau tala nao le tau mo le so ma le asoa tae au. Tasilimo I votu. Amo. Ola ekeika, ai sauka sisiva. Sama hui kwa chimo wala kongreso. Ina cosa suena ra. Ina cosa suena ra. Scooby-Doo papa. Yeah, boom 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 boom. Yeah, boom 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 boom. Ina cosa suena ra. Ina cosa suena ra. Scooby-Doo papa. Yeah, boom 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 boom. Yeah, boom, 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 boom. Yeah, boom, 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 boom. Yeah, boom, 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 boom. Boom, 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 boom. DJ, hey. Follow my
Fongalan to those Fabu Pongan to Tala, Ivay Fanu already, Aoauli, Maya, Siulu, Malafi, Mafeora, Joy Fonga, July, Tassi, July, Lua, Elia, Day. Elangatila, Fatunga, Pere Fafunga to Yai, Mai, SJ Bolo, Mato Fangameke, and to I'm a DJ Day. Emulia Vangolas, Peter to Savili and Julie Manurewa, Ale Ayuta Valley. On la wafa to Simaya, le to winter Dorothy, Illy Vangula, Woli, Nangala car for you, Dorothy, Talofa, Malo, Legal, where are Millie Tuva? Ia pasaro fato malo soi fuela o fionga seu manu. Ia manuia leaso. O ka se manga yon mako side on makwa susuru matango fiele la e mo ia savili. Ai sawe mal savili malu fo ingal ia ale okay ia leaso. Le manga ia leaso ile lo famalanga le tsua ia famalo la o fionga seu manu mai la o fionga nei raso. Ia io e malo Dorothy o Annie fako apiko roya. Okay. Ja, maar ole sai wat tanto ile nga tonunga le muol ia vayaso mo muol masino matio mai tanto ta vale ya e pewa kelinga ko po ile ia vayaso. Ia fa facili ia se manu ia wa tele maliano no ai matota vale folia wa tau no mai le asonga fua ia ole lava fo ia e fa solo mai ma tsa vale fo o le tele o tsa vale ele tsa fa vale temineo SUV fiololo ia ngale ia mo ainga ia mese ia ma tsom fa now ia awate talo tso le mamalo se tso no fa fonga mai ia a fa yo tso sa ili sa tsa vale ia su mai o lo mato so animo o ilo apalai ai fi mana o e finance ka vale ia o me mana o mia ia e fainga luenga tu mau ia lo license so sto ina license ma to tetalia ia le lelo suafa ia o le telo ta vale ia lo ia ka ko vans ia high ace o piki apu ia wa ia o pa o ma lalo ia a fa perfo e ke su mai e facili mo se referral po le cashback ma to te o fatu male malo fon fia pe a e fi mana o mia ia ma to a fo me alo fa ia e kau e se mo ngi falka vale ia se man ia ai fo fa peo lo e tau sai lien ma to address su mai te facili pe te sau fo ia se men ma to a fa vale ia e te taliton wai assessment mato address so se lao Grace Self Road Immanuel ia pe te vala au mai fo ile mato numero vili fua over se lao lo fitu 5 no valu ia pe te assessi fo mo ila to lo fia fa ngale Facebook page ia te assessi fo ilungol mato o penga sa failangi ia mai fesili mo Dorothy ia po Annie ia le ngata ia le fo ia le se mato so fo Samoa le ia te fesili ai pe fi mana mo ila to lo fa fenga ta ona o le fi fesili ia ai fenga ta lava ona o le fi mo se so ia mato te o fa tu le fo le ngole au nanga e fa malia ina ilo fina ngalo ai ma se foi e va tu fo se ta vale ia te malia ai le ngata o ia te o foi pole ai ma se inga ia ma se tala tuna tato a folingo di potili le macho fatava ne ka for you yes so mai fesiri mo animal macho fenga luenga to ia manu ia tele ia fo ia fi au mga luenga le ne so se tato tunu ai mai se lawa fionga se manu lo fo le
O le nei ala leo matango fie. Ia maleanga whaaloalo ia. Manuia tele ia ngā luenga o whenga ia Darfi mi se fo le tātu o nanga ale kafu. Iu le whalitua ia Darfi o le tautomla o nanga ale kafu. Iu lua i vavat si o kau masangiro kau kuse le tautsela. Ia e masangar koutsela umba le lua i vavat wa soa lua i vavat Great South Road I Manurewa warau ia le ovalu se lau lua fitu 5 on valu ovalu se lau lua fitu 5 on valu lewa lua se fulu male Tolo minuto te ni ali tula e tasi ia vatala fantua ia Kasiano Sanele io e si toia ino Amelia fa moana male tanto fato anga paua I porirua Cecilia tuinga mala Marietta va per fo ia lo sina anti se le tu fua matu va per fo ia lo Isaia le mafuto mai nai bel pone I Australia alo sina anti ole mafuto mai nei au kilan masalo au talentu manuka ole wa lu se fulu tonu male ava mirute ya wate ai nei ia le tasi au ringa lo polo kalame ole a rento leo lai le afo le tasi le Aoauli day 24 hours a day 7 days a week Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz Tamalile malo chotes
Fofogamua lina o le sunga ia sinapi longo vi i le rivaingo le Aoauli moli mang whamau ni rawa lus fuluiva minute. O le wote ai nei a lei Julai. Tasi Fofogamua o le Aboriginal le ola vea mai a nisini o tātou whaasalonga whaapi sinisi. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i maangele whaapea manrua. O le vainga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo i matupui pui o le whanau witi. O tupui pui la COVID is fluiva mo i lātou is fuluan tausanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le flu. Wala au telefoni, 255-25 mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa whama i maangele i taftafane o le McDonald. A manrewa i taftafane o le whaletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Tala falava Samoa o foi nei o eni ma le tatou whale tā vale la wiloa o le Car for You. A whai lava ta sa ili sa tā vale, le aise laisene pe maua le laisene a o e whaingaluenga tū mau, ma le leilo suafa. Whaingo fia lava i le Car for You na fisoswani mo oe, maua le tatou cashback pe a mana mia le fisoswani. Ta lofa lava Samoa o a whai le nei o lofa, awa nei ngalo le tatou Facebook page o le Car for You, pe te su mai le matoto atu si tolu se lao Kreisau Front Manrewa, pe whaso tai mai le matoto telefoni, over te lau lolo a fitu whaiva o na walu, whawhisili mo en po alofa. So whasei fua. Sunga, o whenga whakao elo ka wale fō maunga Max Ila. Se inga uka amilo i au kilangi. Mo koe fo i mai lawa i o Tara i le Tire World and Auto Limited. Lea i mau aiso skoi ngā meg ma pa uka avar. A ole me piko sidi. E ngā le lua lima ka aladwa i aso le kokong. Le Tire World and Auto Limited e te mawai ta wale ma pa utau ngō fie ya New Zealand antoa. Mo fo i se ti mag wheels mo so se i tu ai ngā ta wale ma le telo isi au unanga. Warren Up Fitness i le na ole se fulu tala pia i wha i lo i eina e wha afafonga le Radio Samoa i nei wha abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walau lo le Tire World and Auto Limited i le lua fitu tasi tolu o mo pa uta avale. Po le lua fitu wha tolu lua o mo le fale inisinia. Na alofa Samoa, wa ule nei o kāsputi alu, a wale sui alingila wa ule kio. A eva mai i le se fudu lima iwa kolu, a mo, Radio Samoa, vevela a. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Au te whawhilo ai fwoi tātua tunu uile, nei fwoi aso i le lofo le tua, ia te oe mwhai ona e whafonga mai moa le tātua porkalame masani o le arveto le ola. O le numera luas fulu tolu whai upes fulu iwa, o iai le fwoi tau whapea, e le se tangata le atua e tala pelo ai, e tala pepelo ai o ia, po o se atalii o se tangata e salamo ai o ia. O le upu le nei aso e whautuina whapea, e le pelongia i tātou e le atua. O le whaingatai ona e talitonuina o se tangata i nei aso. Mai se lava pe a whai ua pelongia so o oe, ua pelongia whaafia oe se tangata. Ia male lalolangi fo i ua tele i le wha maoni o tangata i lātou folfolanga. Ua whaingatai te le ai o na tātou talitonuina tangata o le lalolangi le nei. A wafo i lalolangi, e tumu le lalolangi le nei, i tangata whai fola-folanga. E fola-fola ni me whai. Fola-fola mai se me whai i te oe. Ai umai fonga, e le taunu. Ona o le nā tura le nā o le tangata. O le tangata, always lava e whapena. E mā i mo meo upu, na ona lafo upu. Mi poro misi e whai mai, ai le savali ai. Pata o le atua la, ese. Le e whai mailitu spaia, o le atua e le se tangata o ia e tala pelo ai. E le o se atali i foi o le tangata e sala mo ai. No winga e le o se atali i o le tangata e sui eisa na tala nga whai mai. E o koe sui so na langona. Hawhita lai le atua i se mea na te whaia i te oe. Na te whaatau nuu ina lava. So o tu spaia la. O tu spaia e whai tau ia i e tumu i folanga le atua.
Folafolanga o whaamanuianga, folafolanga o lana puipuinga, folafolanga mo lo whaavavau. E tumu tu spa ia folafolanga mo tātou. A tātou talitonu ma whaatuatua ia folafolanga. Kiloa, e whai ala vele tua, ma whaatau nue le tua na folafolanga, a wai whaamaoni tele oia. Peita e taimi o tātou o langa, fo ia e o mai whaafita uli, mani meti ngā i o tātou o langa po o lo soifua, e tai ai lo soifua, o le mele tupu, o ngisi keimi, e ke masalo mia i le tūlanga, whaatua ina tele o le tua, pe ke whaapeifo, pe whaamaka e whaamaongi le tua, ianga folafolanga, pe whaamaka e whaatau nu e le tua le mele, ianga folafola mai moa. Ai eise teimi whaapena e ke kau masalo salo e whaapena, i le whaamaoni o le tua, ia e manatua le mele nei, ia e manatua e mawhai o na pepelong oe e tangata, ma le whaatau nuinga mea nga folafola e tangata i te oe. A o le tua e le mawhai na ia pelongia i tātou. E iai sia na folafolanga lo le a fionga pa ia le tua e ke whai kau aku iai, e ke le matua malama lama umai i winga o ana folafolanga. Ai mai se folafolanga ia ua folafola mai le tua e iai le ola e whaavavau. E koe fio mai Yesu e uma le lalolangi le nei, e saunia e le tua, le langi fou, ma le lalolangi fou, au mai e le tua le Jerusalema mai le langi o le ai matango fio ai o ia, ua tuu i le lalolangi le nei. E ke kau mafau ia folafolanga ma e whapeifu. Pe mo i ngai folafolanga. Awa whaila onisi wai tangata, ua la kou whaalili ua nei folafolanga a le tua le kuspaia, ua ngā ongi kala fo i e whaawinga lua a le tua. Ngisi whai mai, o lea ua kako iei le lalolangi fau, o le ngisi whape mai, ua fio mai ngai Yesu, ai le o le winga ngā o folafolanga, mafua mai, o le talitonu wina o tangata, o le wha maoni o le tua. Aki lo le mea, o le visi lava o ke mafau wai, o ke toa ai, e winga o le malama ato tua, i le whaataunu winga o ngai folafolanga le tua, i le tuspaia. Ai o ke mafau whapenei, o le tua lava ia, o le tua e le o se tangata o ia, e kala pelo ai, o le tua e le ai se mea e whaingata ia te ia. A whai uwhikalai mai le tua e koe fio mai Yesu, a whai ua whetalai mai le tua nga ke whai le langi fou, ma le lalolangi fou, a whai ua whetalai mai o ia na te au maia le ai mai le langi ua mau whaatasi ai, mai e whaatua tua o lana whanau le lalolangi le nei. E loa, e le pepelo le tua, e le ai se whaingata o ngā mea uma, o na whaatau nu e le tua. A wawhai mai kala le tuspaia, o le tua e le o se tangata o ia, e tala pepelo ai, e le o se atali i fo i le tangata, e salamo pe sui ai lona finangalo. Le upula mo o le aso le nei, talitonu i polo kalame ma fuafuanga le tua ua fola mo tātou. Le tua whaafitai e te le pelongia i mātou. Mākou ke papole pe a fola e tangata mea i a te mātou. Aia e fola inga se mea, mātou te whaatutua e te whaataunu uina. Awa o oe o le tua e le se me whaingata i te oe. Whamanu ia lo watunu le nei aso no lo suafa Yesu. Amen. Fola e fai au fe au e muli pea e o tula ga o e tava vala lata o te malosia Sosuani ilonei vai Yesu fola e fai au e muli
lea o te tatalo ia e a fio mai ia o ilo lava ua tafa atasiai So Fofogamua o le au whai pese pe ora e whaafunga anti le ni vaengo le Aoauli. Voice of Christ, mo le pese ua whaingo ina Yesu ua o fola fola. Pamaile sound hanga le sunga le whai whea. E le pepelo le atu. Au tātou. E kakuke manga ngā o whai lele vave le ari. E manga o ngā kou. E kawha mai le whinga lo le ari i a kā kou. Ai ko ulonga whinga. Ia. Ya, ngā nguka ia le vai whama ka whio rai. Oi e sa fo oi. Ya, kusa le ia ngā ko ingi sio kai. E whai fo i o lou mai ia o sio kai ka fo ia. Fia la a ku i ruma ai. Au te antu sunga le whai whi. Au ia pasta la whai le kopa mo le tātou pola ka lamina le are to leola. Le nei fo ia Aoauli ma lava se whaasinga ma losi o tātou loto manganga. Ya mi se le fa'ati lo ina leo le finangalo le tanto tampa au sili. Ilunga ora jamus fa moponga ile so hantai au. Radio Samoa. Taslima iwatolu amo. Alawa se antu le taimi toi se fulu ma le 5 minuto ntana le tulai lua ya tafo le lua le dia Aoauli. Ole ansululu au datu tala e piore fa fonga ye le tulai tasi mai ya se uli mula le ifi. Malawa tia leota lina vai maunga sa ena. Before ia UB36 malaringa le mafuta mai dai California i Amerika. O tu malavale mafuta mai le dia Aoauli tono di sila mafafa atu. Malo ni yoe malo elelei malo au pito. O disi leo tātou wha silsilanga e pe o na masi ai leo tonu mai le official radio Samoa a wala vale longa pui lii o lo o topa ia malo o toma malo.
O le tātou whaasilanga mua, awere ngalo sau lo minga o le tusi o le songa, whaatasi ma le lo minga, o le filifili, e mawai whaalupenga o Samoa i se sifo tutuila mamadua, o nisi o talatu o Samoa, o alanga upu, o le matafa i o le matai le whainga o whaala lave, e pei o whaai poiponga, maliu le o siusinga o ainga, whesila whainga o paolo o si i whaaloalo, whaalanginga e kālesia ma le tele o le ngangana o whaalolonga, e whitu se fulu tā lali tau, na o le official radio Samoa, i le tolu pā tolu ona Hobble Avenue i Manuka e mauan tuai sa kopi. Morisi whaamtalanga wala mai teimi whainga luenga i le lua ona lua, tasi lima iwa tolu lua ona lua, tasi lima iwa tolu, ia pe tanga i sao. I lunga o le penga ta wha i langi o le shopradiosamoa.co.nz, shopradiosamoa.co.nz e whai mai eilau oka tusa lava pe te alala e seisia turu o le lanolangi. O le isia tātou whaasilanga o le Rewa Summer Games. E moa i whaapoi tū vanu i lau whaafunga anga Samoa. O le rei whaasilanga e whaapitoa mo le tūmalo o Marurewa i Aukilani. Wa atofa nei le aso nai asau nei le aso valu o manti lua afe lua lima mo le Rewa Summer Games e whaia i le Mountford Park mo e Kalesia ma futanga a inga maso se tasi e fia awai e le hai se tutongi. E mawale hawa noa mo so se tasi e fia awai. Have a go. I le kilikiti, volleyball, male touch rugby. Ia po le laka pi pā i pai. Tele ta longa mo whanau ai maise o whainga o le aiai. O le teimi mua le rei o le rei ta amlusanga o le Rewa Heart kilikiti. O le awhitau iai awa Samoa ma awa intia. O le aiai fo le ta amlusanga volleyball o le anta aloai awa Samoa ini tia ma maoli. Morisi whaamtalanga whaasotai Italia Tipelu Masters i le telefoni o le olua fitu, lua whawha tolu tolu tasi tasi. Olua fitu, lua whawha tolu tolu tasi tasi. O le whaasilanga mo le tūmalo o si umu, whaantolo atu Samoa o le au mamala, tai nane feo i o le tuai so se fanta, ai o se lau le leila nei e mamoli e tuai se whaavitai, a o se whaamalo le tūmalo si umu, ba ia ia sa somua ma tama ia tu umalio. Whale lua o tula whale o ta ile uo, ia mara whale tolu, paolo mangafa e manua ile dino. Ui lava ua vai se ngā tātou te leo whiloai, e le ngalo lo wanga le lei, o lufia o au, o lo manantu ia ilo tātou no. Whaavitai so se foai, o le to ina ia i o se whantu ma mafu mayala pātea, ti a kono tui, ia ma tō whantu livi, Reverend Felice Materina Tupuola, o lupe whaalele le nei tūmalo sa toa iai, ia lo tātou sa. Alo whalen tua whaatumulo o tau ngau i so se mea, a o se umai o ni ngā ruenga lelei, e toe whantu ai foi nisi ngā ruenga e siri antu ona matautia lelei. O taunu mai le tātou laulau le tusi, a le kāle sia kātoliko i si umu, e tasi lava le lotu lea ia i tātou. Na o sina vai ngā tupe la ititi, e wha umai i a ngā ruenga o le hola le kāle sia, e le se mea te le telefo. Ai manatu le laulau, se i o tātou koma mo se taimi popo, whaisi na manava, o na toe longo atuailea o le tūmalo, ia oso lo matātou. Whaafongane i le Radio Samoa, ia awa ia se toe vala awantu, whaaftaite lavolo se nia, e to whaiono tupu o la lafi i tū la, to whaiono Samuelu Tanavasa, tu uu talai pā tulapo, mole tūmalo. Morisi whaamtalanga, whaafsota i fole numero le telefoni, o le olua fitu, lua ono iwa, fitu wha lua ono. Olua fitu, lua ono iwa, fitu wha lua ono whaafitai. O le isia tātou whaasilasilanga, mole mabalu o mātua o le masina wa aia i Sutton Park School.
O le anto to ia upa ia ma manu Samoa, ona o upa ia wa uma ona tofi. E whaasisilan tu i lewa tele ma le whaaloalo i Tawai. O le awhaia le tātou fono mo le dei kuanta i le soa so lulu a so lima o mati lua a whelua lima. I le tū la i po le afo le wha i le awhia finei i le a onga. E tālo sangantu ma le loto mawalalo e mo o mialo awai. Ona e tāua tele le dei whono tanga. Whaamaruia le tua i whiaunga luenga le dei aso. Tai o lo seinia e Miss Nehemia ma le mamalu i whaia onga o le masina wa aia i Sutton Park School. Ia olo o seinia le tātou wha silsilanga tā ua le dā mō le whontanga i le afo le wha i le awhia finei. O le wha silsilanga mo le ainga sa lua whau. O le asa sopo ia le manuvale i le whonganti e sa. A ua sausaunga tā fo i le tia e pei o le tanga tia na yutu malama le mele. A walo whaafonga anga Samoa ai mai se upa ia maululunga e tū maupea mai le amatanga o antu le ngā te anga tu lau na lava. I le amatele ma le whaaloalo e toe whaamaratu antua i le ainga sa lua whau i le pitonu o tā fito i mānyangi. Ai mai se paolo mangafa maululunga e malu aisi o mantu ainga i Samoa matulu inga e fia o le lalulangi. Ia la tātou mafutanga masani e whaia i whae ungo masina te tasi. O le awhatonu wina i le aso lusfulu iwa o le masina o mati lua whelua lima. Mai le itulai lua i le Aoauli, a nga i le itulai wha i le fiafi. E whaia le i le monto le teite fono i le sefulu wha pe Salo Place i o Tara. Wha mole mana tua mai lau la fonga e whaia i laufina ngā lumalie e pei o nā tātou wha ai u ngā fonoina. Anga le leile tua, ia moli atu lo o tau soifua, mo ia ngalela ia le lo soifua ia maloman to wola ia awale aso wa anto faina morisi fa mtlanga fa so tai fo le tanto do meralea o le olu tasi ovalu o ono no tasi fitu valu olu tasi ovalu o ono no tasi fitu valu fa tai lo senia ele tai fono male lau ma le tātou wha silsilanga mulimuli leo tauru mai leo fisa o le tātou ala leo le rifo i Aoauli mātango fie toi mane i ale malu o le asolulu. Wha silsilanga mole a inga Merida i leone sai sala valu i savai. Tulona ia upa ia sausanga tā Samoa au upa ia le popo mau pāle solo nunu antu ia whaatini o tausala. I le awa ma le whaalo tele tu i nā tuai le rei whaalinga e whaapea. O suli uma mai la tau e iaiso o tanga i le swafa Marina o sale lavalu. Wha mole a whai e te mana o mia sau kopi o le PowerPoint na mai moina i le tātou mafutanga i papatoi toi i le aso lusful lua Februari lua whelua lima e tālo sanga antu wha mole wha o mailau i meli i le tātou ofisa o na maua antu wailea o lau kopi. Monisi wha mtalanga, wha so te ifo le tātou numera lea o le olua tasi lua tasi tolu lima valu ono fa o lua tasi lua tasi tolu lima valu ono fa tayo seinia le tātou fa linga le da epi rosa marina fe puleai ya mole ainga sa marina e le afio ango sa le la valu i le montele sa la fai disi da un tātou fa silanga le tonu mai lo fisa ole radio Samoa le rifo i vai ngole Aoauli wala vale longa puyeli o lo tau pa ia ma lo o tau ma lo le foi le faiva ya ma lo fo ile tau hatai e ka lo fa nga me ke pisi de ia Aoauli ia ka no sia o nga okay I have it okay yeah why is not your okay is not your okay is no for the money e go kusale le ya ka ko e pa nga de mere ka ke ve vishing e ben va pele me no mi de mi o tup e ben va pe o re ku fa fuangi me o me ai o la fu le vai o la fu le pao se me mangu fa pe nga ka ko maka ki vi ka ko me le fa ngi so ya e pangalia is nothing compare fa mai kana le sidom ku e fa me kana le skoin wefa is nothing come back. Regalo tanto tala i vai vedua ba ia se yuri le tau le lua i la uli dei elena tu puese tala fatu ma lo le sui fua male langie mama
manatu le mafutanga o emagu o emanatu amaita o tu mawita ilo fatu Sao se haso, tatoi fiavai. Usue e fuli mai lotu ala upele o tele tu na oe. Tamo sao songi mana tuai Usue e fuli mai lotua le polonga tale lava Afai olea la upele Fai olea la upele wala balena le fa no ua foli mai oh Yahweh Sai Fofogamua tala fatu tapo inga le tunu ile nei foi fa popongo tala mo la no tapo I mai le nei Aoauli Samoa. O le sawi nisi ma maiti ma le apu ele ma o naista mai titi to ele lava fa fanga I lona fai ai a o oina. A tungalunga ia e nga whaatino fe malanga inga o le maui atua ia ia tau tangata whainga rung pa vai teimi. Talonga
Ele manao Anthony Joshua sila matenga mo se sila fusuanga ma Joseph Parker. Pa whakabayam, il whalau te leino ni tala. O se saungi si ma mait, mo se apu mo se me ai el tamaititi ar mo ia ile aonga. O le ale ma onai, e pe a to o na whawhanga lele yelo na whai ai, e pe ona whaari ai e la tau tomai whapito i ola maroro ina ma o onga mo tamaiti. O le manatu e mafo mai se ma manatu whaali o le ni pāre mi Christopher Luxon e whapea. O mātua e leo whaamaria ina ma whiawhia i mea ai mo tamaiti a onga o lo whatpina na malo. O te tau ai la ia i la tō na avea ma la tō mata whaioi le whawhanga o la tō whanau ai le o le malo. O le por kalame mo me ai e tamaiti sa to e whai i eiftu tōna inga le malo mo le whia whaastawina. O le se lau tōs furu miliona tāla tau sanga i le ofo ina leo le na o le tōlu tāla i me ai e tasi company. Wofu iai kone kalate mo le supalai o ia me ai mo a onga. Avi tai, o tele whai kionga wali li mai ai inisio a onga e tuai o na taunu atu me ai. E tasi lava i tu ai ngau me ai e whai tau waso sa palaya. E le ma whai me ai me ai le ma whai na aia. Muli muriani nei, o ni me ai e tamaiti, sa mūma melti ai le unga po le plastic e au noa male ilo ina maiti. I lena whātali tano anga male le Johnny News Talk that be le tai au na nafi sa whali e laksa. O mātua e leo fia nei me ai, e te tau o na saunia lava i la tō me ai mo la tō whanau, mai tau ai, whai sa saungi si mā maiti, ma se apo e tongi le tono le ato. Ai sa whaalia le tamata i whapito i me ai mo tamaiti Kenny Douglas i le Johnny Zealand. Nga whai nao se saungi ngisi mā maiti, ma se apu le me ai as tamaititi. E tau au e leo au si ai polo tine mo mi eina. Sa wha manino e Douglas, o mea ai e tele ele polo tine e peo le ano manufasti, ia, moa, tisti, mali yogurt, e sa palai ai leo a mea pole iron. I le tino, lea e lango ai le atina ino le whai ai, ma lo losio po naivi, ma le ma losio le tino, to e umi ai foi o na maona. Ma ia ta wai, o te ngata te o tasi uma e lava fia ai, ai manatuane la istamai tite fia ai, o le a maua i le te tango fie, to e le mawhai ona latu tali aina ini mea fōwea o oina, ma le a mio e whaono a fia ai. A ore te ua whaari a ni ministara o lango a ongo ngaka ma le a porkalame o mea e tamai tia o David Seymour. O lo i e tau sao ina lava whawhi tau le porkalame, ma o lo o tamu whai e fō ia. O lo ia tūle ia ese fo se tāpanga mo lea por kalame mo me ai tu inatu lea ili te mai tai ministawa onga ena te tau a bea. O whātoanga la au aina te tono ni sila o whāstolo pisi ngā luenga o le pikina ma le tō pusaino whala au aina sua marie. Ma sere ngā tō vine o ama te whāstolo le tō whai unga le tō mawhanpana. E lata i le iwa afe tanga te whai ngā luenga ma le pāspikolo i ai nei au te roa i laro le por kalame o ngā runga whawai teimi. Ai wo popole e union te whainga ruenga, o ai inga whātino whau o whemalanga inga whainga malo so whātas. Ua maui atua ia tau te whainga ruenga malanga mai. Pāri ere matanga ruenga o business mga ruenga, Business Innovation and Employment, pole MPRE, o swinga tolu i nei le por kalame o ngā ruenga whawai taimi mai a September. E peo le si iti o le numero tanga te whainga ruenga i le luas furu ate pitcha lau le masfulu. Saurina le i mana onga mai fa le whainga ruenga i mana nao i le teleatu o tanga te whainga ruenga i awina mai. O i te swinga, e au fiaina mana o mia o fa le whainga ruenga i tongia tanga te whainga ruenga le tons flu i tūla le vai aso o le siria ma le wha vai aso. Ma ia ave sea le tau fingo si tanga o le tongi fa le mau tongi. Ma ave sea ia mana onga e te tongi tanga te whainga ruenga le se pulu pastene. I lunga atu o le tongi mawa lalo. Ai ole a nao tangata i ei le mana mlama i ngā ruenga e apalai iai. O ni ai inga sa whaari ai riso company New Zealand, ile lei to New Zealand, o ni swinga o le lei i le tulu. O le sui pule au Pasifika le matanga luenga o business i mga luenga wha mata lau malili. Tai whaalian. O lo ieri wha moe ngai whai ngā luenga ina ia mautinoa. E iei ni tau singa whaalea nganga ia wanoa mo tanga whai ngā luenga. Ma ia maua ia ni whaati ta inga whtala whea ngai mo ngā luenga. Ma ia wha wauso tanga le leim tanga talau tele mai ka le sia i New Zealand. Ai o stoi whātun tonu e te olua le union tanga whainga luenga le Workers First Union i a Pasifika Fono ma Antonia Lili. Wala tā ua. E lai kiti lama se mata whai o i tau ave po le accountability. Ma ia tunu o le Pasifika ni temi lava. E tu ua ai o lātou tanga titeni ia le tunu moni sila i lalo le porkalame. Pari e Fono ai ai tua inga le whaapolongaina. E ao na whaasoina e tunu e lua le tunu e malanga mai ai i New Zealand. Ia mana usira lo tale malo,
Ini matafa yoi mo pui o nei tanga whainga wenga. Ai sa whaari e lili, o tunu e peo Samoa, e o fwine e whaate te inga maa o ngai le tua le tunu, ina ia maana mai tanga whainga luenga ia lātu kone kalati, maa ia te tau ai le tua ese ai pei tai. O nisi o nei kone kalati, e ese lava le teime taunu mai ai, e au fia i tupe to e whao popo e to e sea ma tongi o pale, e no whain, ai po insua mo reola maloloina. O si kalapu laka pi Wellington e walusi le whatananga e whato waila ava malo si talo eise sui o le kalapu sa tu ua le pā i po le tu muri se le mare pā. Avela na ta avale mare o nama fasi o tiesta maatai. Sa te enda le komiti o le sene whai tu malo Wellington e le tala sanga le kalapu laka pi le Johnsonville Rugby Football Club. O le toi whafo wino lana le sene whato waila ava malo. E le whamatu wino lana whai unga le vaso le isa whaari ai le komiti. O le aso muri e whātau wai e le kalapu le ava malosi o le aso sun whaiuni. O le tamata alo o le kalapu ia Jason tui tama e lusu whātasanga. Sa toi titi lava a whawhaina ta maurunga tuai te pula o le malosi o le ava malosi e whātanga o nei neuna. I le teimi sa ia so o nai li tamai ta e lusu ro tau sanga Cassie Makwaya. A o kolosia le awala ia iuni o le rua whimarero tolu. Sa ia tau tino le moni o le morianga o le fosio tanga te pai palea. O le tamā Makwaya, ia Paul Makwaya, sa ia te te le toi whapo wino le senen, e whātau wai le ava malosi le kalapu. Ma ia whaari ai, sa tele atu le ava malosi sa whātau le kalapu ia tui tama, e au noa le mare whātau nui ne tu o le kalapu le temi sa o vaile o nā. Le ai fo se whālo telina, e sa ilia, te isi a walas taunga le mū, e aluai i le whale. O le tamata i sui whai au lulu Pasifika i University o Kilani o e whalia. O le pitch manalua i lato o mauskol si Pasifika. O whawhelo ia le vai tei mua le tausanga o onga po le semester o Amadonei. O Professor Tamaima Tia si au, ta i whalia o le whasalau pitch mali tolu tamaiti tausanga mua, o ulu whale nei le University, te si tanga ua iai mai le vai tau mua le tausanga o onga sa iai i lumatu. Whalia i le University, o le vanga telo te maiti Pasifika te usanga mo i le University o Kilani, o si tepulea i le taiala sao, e whātupula i aile numero te maiti Korsipi, mo to mai, whāpitoa. E tālonga, i le aise fia nau o Anthony Joshua toi fia pusu ia, lupesori ai lau li Joseph Parker, e pero whaari ai le pule o Parker i New Zealand David Higgins, e iena te tununga, o le tama Peritania e whaalua o na vema shampino langi pang mamafa. O tilo ia paka e tele nau sona lamatianga o iai. O Joshua sa whai au tapur mai e pusu anga telo ia paka le sa ia whato i lalo ina ia Martin Pagole ili tuioti. E o mai lava le temine ia le Itali se tāpanga mo se isa la pusu anga whaiam. Ai o tāma mau Higgins e le tali ina Joshua ia se pusu anga. E piona ia fina winai. O pusu anga paka telo nei o aveai o ia masi tama matau tia tele e pusu iai. Pari Higgins o Joshua se tama le tele a i ana pusu anga talui nei, ta le i mawhan whanaisa na pusu i te tono na maia. O le se o manu malo e tolu o paka muli nei, tama pusu mo tau tia e au fiai Deontay Wilder, Chile Shang, o Pagole. O toi whatūlanga i alea tama li sa mo kiwi, ta ia umia mo mole sampina lo langi le pawa mawha le WPO i le ruafu malvalu, i alona tūlanga o se tama pusu whaingata i le pangama mawha ua iei nei. O paka wa whaatulanga ina whaare tūla whono e na telu ia. Le fusio le WPO, le oro o awhia i fusio lo umia Alexander Usyk o Ukraine. Peitai, o lo i ene wha moe Usyk, mo se isa la fusu anga ma Daniel Dupois mo re tau ia umo fusi. Mana shampina ia e pole undisputed. O Dupois o lo ia umia le shampina le IBF, le ene sa tu e fusu ma paka, a te ua mai wha fose. Mana nati ai la winane o Pagole. O Dupois, sa whaia ina ia Usyk ile la fusu anga momua i le tuioti. Au te menei, o nau ia paka e tue fusu i le tonu walisi whamasina, i lana pūlenga o lo whateritali se ofa. Ma ia i la tau e whaamapopoina fusu anga i Saudi Arabia, ma le company whaalau tere fusu anga le Queensberry Promotion. O le tūla la tamai o le astro o le whamasinonga o le tama o le tosa mo Taylor May au stadio o li mataitai i se kalapuliki stini. O ribu teina le apa tu iai mo le fitu pula fasino e sea. A le kalapo le Penrith Panthers. E ruzai ma le rominga i stini a le The Sydney Morning Herald.
O lea ka lapu e leo whaeloina, o lato whaeloa, o lato whanau ia mei, ma apa ia ili tūlanga o ia ilo na malosti. O mei sa moria re whātu bevesi whālo tui whale tu santolai, ma tua i lalo ai inga whātino re whaamalo lo, e unoa masi se steo na kapiriki. O lea se puru re makasina neo mati, o re putia o fofua, e tūla i lumo re whaamasnonga. O lea tama ilusu tau stanga sa whāte ele penras, te luaise nu meronisio vevesi e se mai ai stali le mai a teia, e au fiai malona lau vale i lungo au wala o ta inga lau tele. Ma ia whaasala lau inaisi a ta video, a o aru Samoa, le tavale. O mei sa tongi a iere kalapu se tongi whanilurilo, e alu e sei mar kalapu i lea lava tainu. Se e are ka lakapi uni i Australia o luka na sakaia loto, o toi whao popole la to whea ngainga malana kapi Australia mo risko to sanga. Leo la tau fia i le tamata alo loka malosi le si tola vastasa male. E iau le tamar sangori puro rangi ruaf male fitu le tari malo Australia. Taro na tau nu i Australia le tau le Samoa sa whanau i o tara iau ke lani tau te. O se tamai titi le tiki. O wha apeo nā tina e anelan ta alo. O se tasio tama malosi le ni luma le wallabies. Ina ua whirwhiria ia i na ole lusu tasio tau sanga. O tos futalo nga whai taulia o ia ofi nani tōninga sa matamala no mea manta a au se tālia. Ia o tala nal ne yaso, malau tāpo inga, ia i pele file mū malanga lelei, tangtauma, a soi foia, mo le so. Fatalo fato la utala ne le tau mo le so le aso atai ao. Wingo le tau mo le so e le wingo le tau o le afalongo ina le angi malo si mai savili mai sauti sifo i le ne aso. Fa solo ina angi mali atu i le afiafi. Vevela fa mawina i lua sutolu tikeri ma le malo lua sfurtasi tikeri. O le angoto ifo le lai le afiafi anane i le toi fa minute i le tu lai valu. Mo le aso atai ao i le wingo le tau ma o le afalongo ina le angi mai savili mai sauti fa solo ina angi malo si mai le Aoauli ma le afiafi. Vevela famawina lua sutasi tikeri ma le malo lua se fulu lua tikeri. O le asoa ele lai le tae au i le se fulu minute te ai le tu lai fitu ma o le angoto ifo i le toi ono minute i le tu lai valu i le afiafi. Lautala nao le tau mo le so mo le asoa tae au. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tau tuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso.
ua le e aona o utau tinga i le mautanga ua le e aona o utau tinga i le mautanga Salila imana ua e tuia no ufatu se uoma o esunga sale nei mea uma talofa mo onga apa ula e maua so utoa e ai se ponga walai ona ele tautala mai e ai se ponga walai ona ele tautala mai Le Fofogamua o le lao so ben van telefon tua i le to file sofa ya Aoauli Aussie. Ja, wat per voor je le voor tua maar ai ngā li. Ja, lo ma fu bai dai Brisbane i le divine o le Aouli. O le wa lus fulu midu tu te ni le July lo po le grame le Aouli ma Fofogamua se yo le July fa e le afia finde. Ja, e fa malo joy le sunga ya se lu mo le fi mo anta tu tala pe on to e wa le e le July e afo. I le July lu le tama vai today ma o se siona fa poponga i le July e tasi i le Aouli ya taiao ya o te lo fo na wa matana Saudi ya matana penda na i matua e langa to fo i lea o ai fo ya o avita vale ya o tamama tida matua le fa BBC tai ni si o tato vai ele se te ken fale os ko inga masiro mako o nga foi fia mano lor ko inga mare no mako yoi ya ai ku ye singa los furkara yoi singa limas furkara ane nga ya fa ka wangi se tika winga ngi le fia e ka fa pa ling ye fe ngo sia ka kome pule stafu ne le na no sa ya la nga fe lo nga ko inga mga ilo mako ke fa lo nga ye pa mai ke ali fonga mo yo mai ka mai tingi ale o mai ku mai ila ko fa fa pa me re fa sao ye me fa bro foi fa lik yo ya stop yo fa ri ai au mai luma ka kom ga upu so ala pule kar ngo la vuva pe mai so re fika karla o ka ra fonga vai ele le yana ba ku luma ai le ngare ka ko kar ngo ai ku ai pe o le tele o nisi o fa mtalanga o le fe pasi ya iso lo lunga o peng tava langi le ring veng tau fa mai o le ngi mranga ngi o le ha se i vanga na lava o se mata upu i le fa masinonga au mai le fa i unga le fa masinonga toi a pili po le ale me o iai o le mea lana e tau o le fa i unga o le mea ka o le official information o se sia me kua mai o ngā mau mea, waia mo so oi, o waia kau kau na valava, wa umai si koe ngā waia. E mea kai ka ore aia na makang. Lele mai oi si fo, o mai i sasa lele aku i ole i konga, sau i ngei maa kū. O le mea ngai ka ore whaakere sa vit. Ai si tato whaataltat. E release mai loa information mai le whaamsinonga, ia au mai sao ai tua le whaamatalang. Ia unga kokari kongurore ia. Le mea ngā le arua ko pai e ka ko pai. Saureo ko pai whamai. Ko kero. O le mea le nang whamai ia hai mai. Ia ma e kari kongo ko ia. E te sira fia.
Na matutala no malisi vai. Vai mai. Soli. O kiska mo Jackie Chan. Fak. Ari. Choro mo Mariu ska mo Jackie Chan. Fak. O nga fenga Mariu o Jackie Chan. O mai ara nga saurungo. Fak. Fakadinga so kongo ko suek. Ya kango lo suelo. Soli. Malo vai ngako. O Jackie Chan na ka fa mai oi I fevoi. I Amerika. O vengo Soli. Ora va vengo va me Mariu Jackie Chan. Ale fari, ole li me Jackie Chan yo I Amerika. Ma so. Te le angar kala le nga sauku. Vai. Se le ponga nga o kako. Anga kaua kwa sia me fa mo. Fa sala lau. Io. Vai. Anga se fero malo singa fa ye sau malo long. Io wa ko mo malo si be malo long. Ya le me fa mo woki Jackie Chan. Sole. Ora o so fa o Jackie Chan. Ora ka pengare si yakki fa nga Jackie Chan. E vo markama pesi. Wa ngalo e ngor kam pesi. Lo fo fa ma. Sol. O ki skam pesi le. Oi, os kam online no rich. Fa ma. Sol. Ke ro le kam vo le mafia fia ngala un. Fa. Wa ma. Si le kam pesi vo le e mingi le lau. Ale mafia fia ngala un. Fa. Sol. Ale pa wa ngara me ke mai ka war kam pesi. Ole mafia fia rong. Wa fa feronga leo. Sorry. Carlo Fairis Camolanovich. Ia Maria Ilanovich. A pauanga de mere mancuayo. Ia la so I Fualanovich. Ana kala le woman. Fama. A so argava. Io. Ia. Aya ola ya Lulanovich. Fa sanga maluka. Ala wo vevis. O va qui. Ole ira la non mo. E ke manga mi sei. Ma chule. Sirango si kama pesi e mang ia fa kwa mo mai ro nga mai ro skam manga yo longa leo ai longo fia pe pesi ole ma fia yo ngora un Ole ago nanga le sabe mawai olo ananga tae pe o TV, speaker JBL, telefoni Samsung, moenga sleepwell, seti no foa, pusa aisa ma oloa nga ile umukuka. Mawa foi olo tu aisa, vaitau mafa maisi. Tutongi inay ni usila ay pikielo ay ngay Samoa. Fauso tayo mai le Facebook po le Instagram ale sapa pia Samoa, pe emaili mai ile bay@sab.ws. Sab, lau fale olo numero tasi I Samoa. I feel lower so sad. Omega Ka. I'm knowing more. Omega Ka. Sabaleta umofie. Omega Ka. Feeling my loyale. Omega Ka. Omega Cars, lua selau Diabetes Drive I Manukau. Pole telefoni oiva lua vitfitu 5 tasi lua. Susu mai Manukau ne. Omega Ka. Malole kesile Omega Ka. Talofa Samoa, o Atishna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi o no valu whawhitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. E le whaingo fiele toi fui anto whanau ia onga ona o le taunga tau le sui fuanga wai nei. Ai o te peraina le Digicel te whaabitoa e te ono marumalo ai I whailonga ta I 5 se lau tala cash e se fulu e se ina yaso for Waylay tai tasi e 5 whailonga ta I 5 se lau tala morisila 5 whailonga ta I 5 se lau tala mo au se talia la fonelo sa top up lusu tala pesiniatu mo soa varoa I te ono marumalo ai e te anga wa fo ipe a whaongale au nanga le ClickX e lafu ai le sele ni I le MyCash a le Digicel I Samoa Fiti Tonga Mavaruatu e ia inga o le rei whaapitoa mo nisi whaamtalanga a siasiane I le digicelpacific.com Sekia Digicel. All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. Radio Samoa, kasilima iwa kolu amo.
fea e Aoauli Sawia la wafiona Darling 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 Sawia la wafiona Darling O fea e Aoauli Sawia se yo o mai Masongi tasi mai Leva leva so O tava la vala Ele mafai na ngalo Oi ile angana Darling Tale lava polonga Ino foto atasi Sawia la wafiona Oka oka soli Otele aluatu Wa umaso na soli Wa fo ise manatu Le mafai na ngalo La tama futanga To ulu o unifo Puta o umata Asolo totongi E tifa tifa mai Uma ole tupe Le ai se bea ai Darling Tale lava polonga Ino foto atasi Sawia la wafiona Darling, tale lava polonga Ino foto atasi Sawia la wafiona E ala na fasi oi Olo leanga faya Olo ona leanga Walo fai tatala Afai fala velave Olo uainga Te fa a misa misa Le ai se mea e faia Darling Tale lava polonga Ino foto atasi Sawia la wafiona Sunga sauloa Ua o salamo Ele toyo o lava No ulima yo mata Ele oto e faia No o ai ava O lea wa te ule tupe Faiai se ta fale ava Darling Tale lava polonga Ino foto atasi Sawia la wafiona Darling Tale lava polonga Ino foto atasi Sawia la wafiona Darling Tale lava polonga Ino foto atasi Sawia la wafiona Fofogamua tolumana ve misi luki sua le dei vai ngona Aoauli. E vole pese ya darling. Ano fai ya pola le lavano foto atasia.
Ia ua vui le ia ngalo fia kama. Pea kua le mea vave alu le fale. Uma alu le fale. Ia Bernie. Se uso ia Bernie. Ola ngofu ko kasi le au. Ngofu ko rua le po. Fantana vantui naim le mongo alapati. Ia darling Bernie. Ole mavuta mai le rivaingo le awau. Ja, maar lole on sai. June tosso le ma vuta mai o Tara. Ja, wa tele ma vuta mai ali. Marcelino tu ya fiso for mai. Ia wa kele maliu le ngai vai ka. Ioi. Ia o ka ko wanga. Ka ke fiwa e ke sola. E ke fiwa e ke sola ko ko ngi usina ma uska dia ma le lalo langi a ko ngi. Fa ko ke le lalo. Ai ka ke fiwa ke sola. E sa wa mariu ma fa bla be su e mai ka ko. Ia, mi se tanto ia wa pale mai. E suafa, tu tonu o tanto ainga, e lenga teilea. Ia o ainga, o le tina o tamaiti. Ia ma le tamavo o tamaiti. Ia ma le anko o tamaiti. A wale so lari kam. So mai kong. So mai, avore ke mire a karangoangi. Mai, ke si la fia le lei ala mako ainga e kawi fea ma fea. Uma mai ngafa o Samoa nga kalama nga longo ko al fa bra ia failo me me ala va nga le failo ngore o le fo longo Facebook ia po le Messenger nga longo ko al fa bra ia fa mai ia sin ko sanga maka ia maka pe ia ero maka pe ia o si nga ponga na le o ka ko a whaalangi mai ngei longa suafa po onga suafa. O mai ia, ioi, o lea ua, se ei mai ngei le amrea. E nganga ka, ua kua kusangana kakangia kua arke le fongi whaiak. Ia, mō si le fia lau sunga ele. O lea ka pengar ka ko whaare bra. Kusa ele i lua kua ukala oe, kusa o oe le awhea. O já que vídeo com ele longo com ele fala verdade. Mas quero, cadê tinha uma coisa vídeo. E uma lei fala verdade. Ele com vídeo mas. Eu vou deixar o vídeo longo no Messenger. E mas qual é que eu queria? Eu que ia no canal unfriend mas eu. Ara me fala ngi so o eu makai. Ora me que sa we me fa mo yo oi que cau de ngafo ko pai. Fa me que ke kau de ngafo ki kak. Ai longo ku lo fa le breve sola. Oi. E ke fiu ke sola. E sola o Brisbane ia le fa ka di de fa. Va io ke o pe o yona. Oi. E fa ya ko e alu o ni neva ai sola. Oi. Wa laki ka fola. Oi. E o po fe sa ka fa o ka fola. Wa laki e go ingo yonga. Anga mau se ava. E le koe whaalongo ka kou ia iona. Ravina mantautia, Winnie Savelio, vai ka meki e piki. Piki a koe marko inga. A ingo momo ko whala au e piki me ka maki. Le whenga inga le tau sala wa se en mo au ilana pe a sila wha a pepe mai o mata. A wha ata whai a wanga e peini me au la langa e te ngau iai o fatu o tama. So dini ima mala o au mo e ngā tama lo taloto e via Havana. To mai ale au afa o malama i anganga e momoli ai lo tanga lala. Oi awela ta pele pele. Ole alo famoni lefta ole ole. Talale asosi vale loto vale. Ota na ta fe. Tumai se au manga ela e ibanga ngana tata soai ile atuvasa.
Se tau tai mata palau lana ba e le fau sala atumua e fai ai le aleanga. Le feanga inga le tau sala wani ai na fa alala esa sala fa apua o le fasa. Le ki o malama sawa i le fa tau tala esu ena tonu wailo ufimata. Oi, oi, awela ta pele pele. Ole alo famoni le ta ole ole. Kala ole asosi male loto vale. Ota ota now ta fe. Funala upele oh my so alofa saying se le punia la va le fianga inga le tausala ina wonto se fulu tolu minuto na tale o le tulai tolu e va tala van le sunga le fa fianga ya la le peteru mo le tu ya vini anto ai fo ila ma le fianga ya na nai violani le malolo ai masi ya mo le fianga ya pe se tapuni yo a anga entu le mala va le manuka ai va ye stenga ta umia po fai ava sina yo e ata mai ia pe a lua whiloa i nai le Coral Lounge. Ia o le tangata tonu ana sua whaia pe stapuni. O le tangata, se te whaia tu ta ilo. Ka ilo se fofo Samoa, pe kukusa. Male makau ki o le malosi o lona si fofonga. Fofo ai o tātou ngasi. Fofo ai o tātou whaafitauli. Fofo ai o tātou mafofau. Pa wale mea o telo whaia pe stapuni. Ia ona e whaia mai nua na whala au nisting. Ta te aloa whala i si usu. Ia, sta. Ia, wai au whala au lela tāle tolu si usu fo i whamal mori. Te nari songe yo sia pasi. Ia. Ia, ki ngā inga ia. Polonga ia mo mea whale ala ai kālo whai. Alanga ile i polonga. Vai. Nga i polonga i kiminga i ku one way o le mea ngai kongo rewind le leia i lava i tua. I kako kasiki. I kako TVT. I kako kavilo. Kako kavilo voi le koe rewind le leia i kua. Ai se yo fatana fo mo mua tu lava. I le lau mua Australia i nai Canberra.
Le mafuta mai ai ia Tastiva. Ia, i meleta aluni, Jarvatu, Josefa Siosi. Ma lo so i fuani ma le langi e ma. Te ka koe o kasi ara i kua. O e mana tua le taimi dai tu walu ai o, i le a inga o le tina o tamaiti. Ia ma le taimi fo ina e o so mei i fafo ma le wha malamo le potu. O e lea na e nau le tama o tamaiti. A wai ko ua ia ngau le kupao ka mai meangi, o mafukanga. Ioi, pamai, le anga o le ri ngai kusau ya. Ai wha mo le ala. Nga whawhiwhia ngā rua mafuka. O le mea e whiwha sao. O le mea e whiwha sao whaamole mole. Ka mele upu whaupunga wha Peritania. It takes two to tango. Le pese foi lele o le tango. No tango dinero. Ele ai. Whai o lenga ko aku le ma ku o aku. De mako i kūpā ia ke o kou ari le kūpā o ki ngām ka mai kai. Ia ma aunga wha baim kūlanga wha lupe wha ping. Ole vesiri. Ngā wha pe e whēra o ngā rua whiroa. Awa le mea ar kua ingarangi. Ole kua ingarangi le koe wha longa i pia. Tamai. I ngā ngai kū sawa ia kia. Ole vesiri da. Awa o ka kō whale i Samoa. E ring wha malam. Fōngi ia whare paparang. O ka ko fale ia sola. Ia, ngā wai sira fia ka ko whare kani malo la ia i Samoa. O airanga whaka ngāre ko i kūpa e o mai e whiloa i male mako i kūpa. Si whamare mole whai mai a si kaika. A wara ko kala ngāre whai. Na mai e, tana waka muri mei a kia. A alvesi. O le ala ke minga bua whiloa i. Ai o ai whinga whaka ngā o i kesa. A wai mau ki ngō ai kere i whaango i rako i inga pōre ro makua fo. A oisi fo i lakani. O le maari e o le ka komuka abura. O nisi ve o teni. Se o le popo ko i o lo makua. A whai o le a waku. Fo i ka inga. A whai o le a waku le li. A waku i ngā ia whai ngō ia rita. A whai o le a laku ia ki kaka a waku le kupe ia rita. Ma whai anku iei. Vai. Ai le si dos furure. Ko lima lo maku. Ia ngā waku ro leo rita. Va pe foi leo rita. Mama. Mama. Ia fa bai leo lo maku o Ameria. Maria! Amerika la rita. O lea lo fa misi kama. O le whinga leo raka. O lea lo fa misi kama. Mai ngā kama. Si, au whiringi fule lo ki kaks. Ia? Hiu raro fa misi au whiringi. Wai, o kako. E re ai ma se si e maloa kua whai longa i long ki ngā po loma kua. Ameria. Wai whapenga. Ia reo ngā whapenga. Mama. Ale mama whapenga. Mam. Ia, e ke mama kua e koe soro muri me koe lang mamnga. O reo kalonga aku ia sola. Ia, o whapenga reo ka la rita i siro makua. Vai, se o le muri me o whaanga skama vui lele. Skama vui lele. E leo wing, e le ai o kikaks. Ia, o le ala whaapa uana le koko siro makua Ameria. E kuse, o le afor karinga o Ameria le sau i. O le afor karinga, le aru rungar whaapa ngā koko. Ia, ar keminga, o le kuku me rita le pau foi lele le whare o le whai i le kala le. A wafo i o lawa whai le voti. O la wale wanga kuku mai ka maro ki kaksio. Lenga kuri mai. O lenga kuri mai. Ia rangkama avia. Ia. O ka maro ka maks lenga sau i. Usa, o le fia lo maku ia ka maku. Ia, au ki kaka. Pi whaare fia. Pi afar fia lo maku pa whaaronga ku ia ki kaka. Ia whakuru marita. Vai. Che renga sa ska mo ka mako. O mako. Ia, o mako renga sa. Pa me o le fa mai ki kaka. O le fa de vodi. Ai vai. A fa kula lu se furu. E urko inga. Le dama ko le vodi. Ia mang ko la lo mako Ameria. Ore ke yo le lo mako. E nga pa wa le vai inga si lo mako Ameria. E va ai loi.
e va ai lo le mele ka o seri ngalo a ko mri ko lo mo ku e man ko na sa e wa ko mo kano fa ja kam ia ba ngale a fai bula le ra ko ya o ka fa vale o de vot bueno va ve mal fari ai ke lo le ya sa vor ko ingo ko pai mai nga fai Esu e mua su e mai oi. Ia re winga rau kara. So ia ko ki kua. Nga pa ia kwa re. Pa ia kwa re lus fukara. Ai manku. Ko so lus fukara nga. Lenga sola me male ri o ki kaka. Ko so le kuper fale vela vela su es ko inga masido makoi o le la kofa. Ai le wo sa ave i lo mako ameri. Ameria. Kan over. O a mai oi ngi. O senhor que mingi lau fe u wa ia lau fe u wa sel fa fe ngai roere i lau funga mo ba e mo me ka o video tape e mo me nga ka recording lenga mo oi o me foi ki o ro ma ku sel se o ke fa ku a vai e ka pipa e va veango ka lai e mengi o lo makua. O e foi la kilo. E ka o ko ko inga. Ngai va ile le angi o le fa. Yo. Ia o le mekau. E le ko fai akele ko ngi shi. Sa ka fai asola. A le wa fai le ti ya.
mole so te filo malu. Ole tu feel it in Samoa ya mala mala male ta ngole sua le palua va male sulla tonga ya mana tua ya mana tua o tu pula ngata la boine ya so kasi mana ufa ali ali manu ya ti le fa Samoa una ole nanu fa mole mole so te filo malu now ya e mawale poto sili awane ya ona olo lua ia sili lo loto. In this update, Reserve Bank Governor Adrian Orr has resigned after 7 years of service. Orr says the Reserve Bank's made considerable progress in its approach to financial policy throughout his time. He says it's built its capacity to respond to global challenges, and he's incredibly proud of the team's work. Finance Minister Nicola Willis has acknowledged the resignation and wished him well. She says Deputy Governor Christian Hawkesby will be acting governor until the end of the month while the board works on filling the role. Senior political correspondent Barry Soper says Orr could be feeling his job is done now the economy is recovering. We all know now, and it's easy with hindsight, the decisions he made will go down in history as the decisions that really sunk this economy, and now we're fighting to get out of that. Donald Trump's addressing Congress for the first time since his historic return to office. The stakes are high for the US president to sell his vision to the American people and justify the 119 sweeping changes he's already made to domestic and foreign policy. CNN's Caitlin Collins says we can expect Trump to touch on the cornerstones of his campaign promises and connect them to the flurry of action so far. I'm told there aren't a lot of surprises in President Trump's speech tonight when it comes to those top issues that he'll be talking about, like tariffs and immigration and foreign policy. The question remains if Trump will stay on script, with sources telling CNN the president's prepared to call out any Democrats protesting his remarks. Auckland's drier than usual summers prompted Watercare to pull supply from its Waikato treatment plants. Dam storage is about 67% today, compared to the typical average of 79%. It's mostly due to the Hanua catchments collecting a quarter less rainfall than expected. Chief Operations Officer Mark Bourne says Auckland storage levels may keep falling this month, but regular rains expected in following months. That being the case, I think it would be very unlikely there would be a need for mandatory water restrictions over the next few months. That's news. In sport, Moana Pacifica have scrapped a Super Rugby Pacific home game in Nuku'alofa in just over 2 weeks. The expansion franchise were due to face the Chiefs in Tonga on March 21st, but have moved the match to Pukekohe due to logistical challenges. Hockey New Zealand Chief Executive Anthony Crummy is standing down from his role. Crummy has been battling a long-term concussion injury and stood aside temporarily to manage that, but has now agreed with the national body's board to step away permanently. Interim CEO Ken Mapleston will remain on until a permanent appointment is made. The Women's A-League has joined the NRL and AFL in fixture adjustments as Cyclone Alfred begins its wind-up for southeast Queensland. Sunday's match between the Brisbane Roar and Melbourne City have been postponed indefinitely. That's sport. I'm Raylene Ramsey. Whātalo whātua lau tala nei o le tau mo le so mo le aso atai au. Wingo le tau mo le so e le lewi ingo le tau o le a whaalongoina le angi malosi mai savili mai sauti sifo i le nei aso. Whaasolo ina angi mali atu i le afiafi. Vevela whamawina i luasu tolu tikeri ma le malo luas futasi tikeri. O le angoto ifo le lai le afiafi ana nei i le toi whaminute i le tu lai walu. Mo le aso atai au i le lewi ingo le tau ma o le a whaalongoina le angi mai o savili mai saute. Whaasolo ina angi malosi mai le Aoauli ma le afiafi.
wela whamawina lo sutasi tikeri ma le malo lua se fulu lua tikeri. O le au soa ele lai le tae au i le se fulu minute te ai le tu lai fitu ma le angoto ifo i le toi ono minute i le tu lai valu i le afi afi. Lau tala nao ne tau mula so ma le asoa tae au. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Supermanio TP Tayama DJ 651. Ina wavanu mala fabiru chubote enya link to line tolu fa malo atu fa talaban tu man tu malafana wa onga tomiti fa mo fusi pa ya suyo fu am sa de by the time to program of sin batali ila afole ton Beta Drive Doctors ile tau longa fa tau I mangele fa Pierre Manrua ole va ainga o so singa se pe amana o mia
e whaatino e fo I ma tuipui pui o le whanau witi, o tuipui pui le COVID is furiva, mo I lātou is fuluan tausanga malunga atu, whaapea ma tuipui pui o le furu, wala au telefoni, 255-25 mo sauva no e whaatino ai nei au nanga, o fisa fo mai maangele e taftafane o le McDonald, a manrewa e taftafane o le Faletusi po le Public Library. Peter Drive Doctors Clinics. O se tala fiafia nei Samoa, wei nei se tautua ma se unanga family noto mai le company le City Car tua tu si tasi dua lua Lincoln Road Henderson te maua iai le tele o tawa la poa band e o foi tatu tawa le laiti tania foi la tau wha le tonu tongi e talafu mo le tatu cashback a mantatu lima se lausi aga ia tu le lima fe tala pe so te mai ulungia Peter Pernanto le numera o lua tasi o wale walu fitu lua pe amanau mia se tawa le fau molo ainga I le tau malulu citycars.nz. Talofa Samoa, o Aoauli Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tuai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o.
my freedom away. Fulu male fitu mi du te ai le tolo fa fi fianga me le mapu i tinga band i le ni vaingo le Aoauli e vai enjoy fo o tanto pologala me fa solo to to la vle de radio Samoa tasi lima iva tolu a mo fa malo to le so ya se uli a motunga te le mai lo po o la ya lueva i le fa ya onga po la ya luea onga ya vai o le mele le ngai le fa ya tu ile onga ya sola ya tu fu i se le me anga ya fana umama tamiti lo ma fu tamile le ya ho ya ustai fa ya onga mo ustai ma tumto anga ya tanto me onga fa ya me le onga le yas ya talo si lo mo wi o to le fana we to no le tava ya le link fa ma le lo fu spa a fol to tanto por la me ufsil matali tu we lo ngo to no le tanto se ya poi le la ma lo le so e fa ye le tanto se te manumalo i se mitiafu, e o sam ni ele flof, ole Uncle Sprints, UNKOZ, E mo ele mitiafu le Uncle Anti Maluso, e mwhaifo o na lolo miai, ia anta i lungo o tātou mitiafu, ia anto ai fwoi ma ofu ma whanawhana, e leo tau maule tau malulu, e leo tau mi fwoi stemi o na really sentula ia leo sikai, ia mo le winta o le nei fwoi ia tau sanga, e fa mo ia ni kala ka leo Donald Trump le li presidente o le malo tele o Amerika. E le tulanga foi e pe ona iai. E fe fa to inga e le vale o Amerika Canada China male tulu o Mexico. O lela wa amatalia i mo meo wafo. O tariffs ia po la fonga ia tu. I lunga o tau o loa i fe fa to inga i le vale o Amerika Canada Mexico ma China. Ia o lela wa fa sanga mai ni tulu naito. Ma fa li mai lo lanto le fifia. Ia ma fai mai ele li presidente Canada. O se finga fa bele vali tele le ale li presidente Amerika. Ia mai wa amatai o le tau fa le tonu atu ai mamaketi. I te tonu ole lanolangi. Ia e pe ila ona fa ilo mai le so. Ia o so se mea e fai Amerika ma so se mea tupu tonu Amerika. E fa longoina tanto te tonu o New Zealand. A fai la fa longoina New Zealand. E a fa ina antu e foi. Ia mo tanto ai ngai Samoa. O le wingo nga kalari fongamu. A fai e si lunga le tau o le kalongi e pengsingi Amerika. E ma fai fo le si tia mai o ile antu alapi. E ma fai fo le si tia antu i lunga. Ia ma le tau le fa tau mai ai. I tu tonu o ni usila nei. Wawa i le kere o longa fai. Ia e fai la i le awari i reio. Ia e makua fai ngā koi makako. Lele ua fa ma vai mai. Ia o le ua fa ma vai mai. Ia le sa avea makovana. O le tanto vainga lea mo o le Governor General. Ia o le ana fa tonu mai. Ia po le fa le tupe tu tonu. O le malo New Zealand. O lo tele ni fa afsili o lo afsili ai ia lona fa ma vai mai. E fa te tau le fa le tonu o le tamau ai ngau New Zealand. Lea ua makua mafi fia le fa le tonu. Lea o lo fianga i mai tanto le temide. Ia lante muli ne anu le pampingsing. Ua fia ka o le pingsing i ngawai. O e si la fia o na ieina iaso i o le vai aso. E ieini si o pampingsing. Ngai kau fa pa uma ieina i sen. E anga o le uma luas ful malfai tu la na e fa i lan tu pau. Ia toi foi le ilunga le tau le pingsing. Ai ara ka ko kiso. Ia ua fia le tau na ui e le li tau le kiso. Ia le da. A ua fia tau le falawa na wai. Ua fia tau le pata le wai. Mea maa sani sa tau ngofia. Ua tau fai yo malunga langi o lan tukta. O lono winga. Mi o te lele a fai. Ale ufa maa vai mai a le kovana na o le fale tupe tu tono New Zealand. Famai. Ia o le ua. Lagalaka hanga recover. Ka ko kamau a inga i New Zealand. Sodi. Ia o hanga recover. Ia vai mea di te leo tangata. O le ua maa lolo mai ngalo. Winga fa maa lolo mai ngalo. Te leo nisi company. Ua fai alan tau vaia. Ia si tanto va ai ele soi fu maa lolo ina New Zealand. Tolu pule fa malo lope fa ma vai. No, pule mau lunga. Tonu le soi fu malo loina, pole te fantu ora. Ole si. Ai se. Ai se ale me fa ma vai i la tu.
Ia, o se whaasaunga se leni, ia po o nisi mafu anga tātou te le mailo. Ianga, ioi. E walangi wha mai se siwa lewa recovery ka ko kamawa ai. Ioi, e le ingi recover. Nga o le aruru ngā langi o ka o soifu, nga lewa i tātou. E to tonu o nei e tunu, o le mea la le tā wai tele. Ia le toa anga o tau le whanau, ia onga. A wapo le ama le ale wha le tonu o le tamau a inga, a whaia le leila o ngā ruenga. Ia o le ngā lawa e maua lau se ling. Tausi ei, ia le tau a inga, tausi ei malo a inga, pe a whailo wain. Ia, o le karako o ngā ringi vaenga o le au, ma le tala murimutu. O le tamide, o loo wha a ngā sol, ia ngā ruenga. E tau pui pui ai, ia a wala, ia whapefoi, ia maota malau. I nai le tū i saute sai, o le ai o Brisbane i Ausitalia. Nai Queenselani i peo le tā ua mai ai. Ia le lipoti, i le whao a Felix. Pa mai le o toi umi stemi o na o antule ina. Ia mai, e ma mawhati munga, ma lo losi le tō whātou tau savili o no a whai nai nisi o whale, a toai ma wai e le tisa manisi o mea tōtino, e ono a whai nai le mata pule pe ono uta. Ua, ai whaatala whatu, e Hayward, California i Amerika, le mafu toma iai, ia, so e se tai au tui, e whapefo ia alofa sao, ia le uso i le pule leo le, o le tātou company o le Tusi Limited, ioi, usanga ka whao a, ngā inga si whawhinge whai uma ngā ruenga, ngā pue TikTok, kare mea sunga le ripule i ha keni mose le whan. Why now, bada boom, bada bing, that stories of tone, commentator. Too good, no control, I'm a simulator. 651 lion, this collaborator. Someone left, coming to my data. Eastside, P-Town, 5024, click. Creekside, shout out to my brotherhood, I'm homesick. But you know this, you got me singing la la la, ta ta la la la. So good, I know you fancy a man that is so magnetizing, so fancy with the hook. He got me in the feelings in the morning, be with you controlling. Glamour is eye catching me, girl, I'm falling, but it's stalling. Still got me singing ta la la ta ta la la la. Woman, those eyes got the fuse all over your face, sticking your body language, cause they feeling the same. Come put a little closer. Pick up your voice for me, put out the fires, getting hotter up in here. We can't cooperate, come on, you can't disappear. Oh, no, nobody's in the chance, get the right cause you are mine. One and only one in the area. Where no lion, watch it.
Maya Wino ma Vania Tuloa ma DJ 651 Tamiti Sound Velo Moltanto Pulgalame Officially Mantali Living for Aoauli. Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa. Timid will want to lewa family of midu to ten ile afo le tolu to e fa talo fan twai man tua ma fana wa onga e ole da wa tu wa onga ile de fo ya solulu ya mai le onga li tamiti sa ya onga e mo da fo isa e no fo le le fale ai sa le me we le alu ile ya le di ai a fa yo na e alu ile wala to me sa fa ile le link mala mele tan to do ver ma san yo le tolu fitu tasi lima i tolu Tolo fitu tasi lima i tolo. Ole na wata la tu mo tole fana ole di fo i vai ngola. Woli man tango fiele sulu me o ave ole la. Ya i man tong nei manu kau i e fa pe na fo i le tele o pi tono te tonu au kilani tano si olo so longa le lei. Ke fuanga fanga solo a tato a inga i le di fo i vai ngola so. Ma lola vale on sa i man ole fa man lo si. Ole ole numero telefoni i vala me yo to tomati ole tolo fitu tasi lima i tolo. Tolu fitu tasi lima i tolu e le numero na wat tala tu mo o to le nei fo i vainga la woli o la tanto tala no i le sili mo bua e tolu wa tu no te tele antomati o lea ua avene iai ia la fonga e afo se fulu 5% e luas fulu pasenesi ai tolu wa tu no te tele lala
Le watu ia ia le li Presidente o Amerika. Ia la fonga ilunga o tau o loa. O lo fa peleo na awi na mai tonu o na tunu ui tonu Amerika. O le fisilida. Te tango na vasisi o tuli tamiti. E tau mai anja. Se ngo se tasi. O antunu unai tot. Mele le vange yango ka uaku. O le funalu antu telefonu tanu tot. Le funalu antu iling tulai lua. Maling tulai tasi. Tau mai anja. Se ngo se tunu se tasi. Lea ua. O yeile le fia o le li Presidente o Amerika. Ma tu yeila fonga. Ma mafa i tau o loa awina mai. Tu tonu ia tunu e tota si ale tunu. Tango tau mai anja. Ia le wala ui lon langi antawali tamiti. Su e mai le tali o le tanto sili tolu fitu. Tasi lima i tolu na utala. Jangada mai Mr. Cowboy. Ya malapise he wa fengoina una Paloma Blanca. Alo join lus fun medu John Chalo le July Friday wa Jasimela wo ya MJ ilunga ole leina le ya holi jalo fa MJ. La fata mang. Wa mai yo. Munia fasetai. Le chai alu le au. Le ai. Ui, moran mo ku. Parent interview. Parent interview. Ia se I fai se ka. Wo umalanga fai le interview wa umantu. Ioi. Ia, fo mai la ya na yo mantu ya MJ malao. O le MJ le unga po lai fa long ka MJ le fai au. Le ia fane nana. Oi, o yo ngai ki le fa no nana. Oi. Oi ki. Fa se au.
Oh, ia. Oa maila ia. Oa maila ia nan. Anu me whakatai. Neli. Oa au fi au sa fai dan whalu silo mtu. Katangi. Kau ngā mea. Kau ka sole. Wako ia ula kong wale mangi ia melena. Mea e nei pafu. Uyo koi kiki a. Ioi. Ia, wa inge ki wa e moea e ngalo ka ngamia. Oh. E fieng sukara ki o kongora ako ana nari MJ. Ari MJ. Ai wa mai. Pe fieng i sukara ki ngai wa e kongore ako ana. Whasanga sukala. Uye fas, uya ie le. Le tele oi, le. Sei kau mai la ya uri MJ. Tau mai ya tau sei ngo se tono se tas. Le watu ye la fonga mamafa. El presidente o America fa mo le mo. Tolu watu no le watu ye. Ai tau mai la vanal tasi fa mo le mo. Auskaria. Ia. Violono koi kia. O tulu e tolu. O le tunu mua amanta i le C for cat. C for Cinderella. O le tunu lona lua e amanta fo i le C. E ma le tunu lona tolu e amanta i le M. Pe umalavo MJ. Ia, se au minga la sau mate. Ia Auskaria ama. Oi? E mo i lauta. E levi su i lauta. Ma lo fa 3MJ ia le le sa o le lauta. O le ala te mi to lo tofa. Ali MJ. Ia, va ai le kanga mea i e alu vorko fale ai ngalunga au kom. Boilo. A lova tele atu fa ya na mole. Fa do i no telefoni vala o me. Oi, le. Ja, lees je een toe wel uit. Tel over. Ja, waar moet je oi? Oi, wil je zeggen no? Oi? Leua, sole. Zijn we onga li leu? Ja, waar na to misa video? No fayer mako asterix nan ani. Afele ki sole. E fia na ka onga renga ka lo ngi di leu. E fa, ia, o a ia ta longa le ua? O le, 600-meter race. Ia. O le shot put. Ia. Long jump and high jump. Oi, sole. Ia, how did it go? It went well. Yeah. Did you get a place? Yeah, I came second in shot put. And I came sixth in long jump. Long jump. Which one is your favorite? Shot put. Shot put. So you got strong shoulders? Yeah. Strong arms? Very good. Yes. Excellent work. Good to have you on the program. On time, mate, Lewa. Let's see a time to wall over out. We got over. Lewa, can you name one of the countries that the U.S. president has put tariffs on or taxes on their products coming into America? China? China. You sure? Yes. You don't want to change it? No, I won't change it. No, you won't. Absolutely fantastic. Yes. First, we've got Canada. Now we've got China. So we are looking for the third one. Isa homework if I nail if you feel. Yeah. Ole hello mea o ngana lafa. Reading books. Reading books. If you are reading, if you are to straight down, na lafa ito. Limba. Limba. Ia, lele. Ia, ba ayangi ke wa umarkas wero. Yeah. E te anu le au ngai o leu. Yeah. E ke leo le lava mai le mai a village. Yeah. Lui. O ana me ngana fa pa umala homework. So lo yen moi. So olo moi. Ia lele. A me le fa mo si na mo fa ye me aunga e anga ko.
vela tele la nei te mile moi au. Ia, le nei. Pa te tele le wala mai le ua nei misi le whalongonongo mai o le, uma whale tantou se, wero. Alofa tele atu whao te tele le wala mai, manuia le nei e fia whao te leu, sol, kai le le ke le leu. Io, o te mana tu ai fo, ia te anonga a whele tia sona, i le discus, shot put, ia ma triple jump, te alofa. Te alofa, ia o a mai oi. Mai Foxtai. Oi fui lo ingoa. I'm real Joanna. Joanna, nei alu le aungari Joanna. Joanna. Oi? Joy. How do you spell your name? It's Joanna. Yeah, si pela mai. Fa mole mole. Julie. J-U, oh, it's Julie. Joy. Sure, yeah. O hala mi sa fila o dinga so aju. Writing. Writing, yeah. What were you writing about? Numbers. Numbers. Very good. How many numbers did you write today? Pardon? Heaps. Very good. So you know your numbers from 1 to 10. Julie Lele. So we've got 3 countries that the U.S. president has put tariffs on their products coming into America. We've got the first one, which was Canada. Second one, China. What is the third one, please? Malaysia. Where? Malaysia. Malaysia. Joy. Koi kiki asa. So, first 2 start with the letter C. C for cat, C for Cindy. And the third one starts with the letter M. And the second letter, I'm going to give you the second letter because we're running out of time. Ole mtaitusi lona lua. Mtaitusi mo ole mo. The second letter is the letter E. E for elephant. E for exercise. E for electricity. E for if there's no more petrol, and we say E is for enough. So M-E. What's the name of the country, Julie? Mexico. Leke la le so ni entul tale le tanto. Sil. Ja, isa homework e fai nele via Julie. Joy. O mea o ngana la fa. Maths, ja, le. Ia maru e tele le fianga ye ma mea o ngal ni e fiafi, va vena ya. Ola ki mi gala. Ola ki mi gala ka Aoauli Julie. Maladu. Ole valu. Valu Samoa por var parang. Palang. Ia kusalia ka. Lango ka we palang i ka. Tele vala mai Julie, alo fan tu mo le fiafi. So i foi ia le da. Tali na tanto sit. O tunu i tonu le tu i lunga la fonga o la to loa i avatu tono America. O le tunu o Canada, o China, ma Mexico. O le temini, o lo fanga solo la unga momua. Ia po le la unga foi le fa tau sala po le fa manai. Ale li i Preston, le wa Preston pe pa le mal tofio le Preston o America. Mole taimi lona lua. Le li ia Donald Trump. Ia o ia langa, o le afa mai. Ia talai le so. Sfuruiva, suinga. O tūlāwhonu, o le ua umana ia whaia, mai le taimi, na amatai lon tofinga, o le Preston e fau, o le mālau tele o Amerika. Wa amatai MJ, le ua majuli, e umanor kako proklame le la so o tuai. Ia, o na tātou atulo le whaia le kako sei, o iau taule la manu mālau i whailonga le usaunia. Ele, whale ofu, ole, Uncle's Prince. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. Some time ago, I took a trip to another country. When I arrived at the airport, there was a long line of people waiting to check in. But I wasn't worried, since I already had my ticket, with a confirmed seat on the plane. When I finally handed my ticket and passport to the airline clerk, she looked at me, then at my passport picture, and said, "This isn't you." Immediately, I knew that in my rush, I had grabbed my son's passport instead of mine. The airline clerk said,
I'm sorry, sir, but we can't let you travel on your son's passport. And of course, she was right. No matter how nicely I asked and begged her, I simply wasn't going anywhere. A teacher once asked her class, "How do people get into heaven?" A little boy shouted out, "You gotta be dead." And he's right. Well, half right. You not only gotta be dead, you also gotta be ready to be dead. You see, to get into God's country, you have to have a valid current passport. It's your only ticket in. The thing is, only God can issue passports for people to enter his country, called heaven. You see, I was fortunate. I had time to get my own valid passport and catch the next flight. But none of us knows when our flight from this life to the next is taking off. We're out of here, ready or not, with or without a valid passport. And there won't be another flight that gives us more time to get ready. But the great news is no one wants us to be ready more than our Maker. That's why he's done everything he can for us. He even became a human being named Jesus Christ to give us our own passport and citizenship to come home and live with him. The only condition is we accept his free gift on his terms, which is simply that we start our life again. Only this time we live his way, which is the way he designed for us to enjoy from the beginning. Remember, there are only two places we can live in our life after death. So we definitely need to always be ready for the right place. So won't you ask Jesus to forgive you for living your own way? He'll give you your own passport and ticket to his country. Plus, he'll help you start living his successful, satisfying way now, every day, so you can enjoy your journey home to heaven with peace of mind and complete security. Just think a minute. Siapo male pese e whaavavau lo whanatūrunga antu ele polkalamina o le think committed i le rifo I vaenga o le fiafi i le tautua ala radio Samoa polkalamina o uli Fofogamua se o le tūlai whanatamaiti o le awhaiala tātou se I whautianti antu tau
Le na vala o mai le so fua o mai I le so. Le so antamelas freely if you listen and time to say. Fai longa o sauni al falkeke o le Fina's Delight. So le so o le bijafu o sauni a el fala ofu o le Uncle Sprints. Wan wa kur kambanga what want to I want to I love. Ia ma o le ua manu malo ile tanto se ile so ma stato patele ole sunga ya MJ o ele ua manu malo ile tanto fai longa ile so wala mai ile tanto lumera tolu fitu tasi lima i tolu ia o mai o fa monga o ele ua manu malo ile tanto se le ringa sunga fua wa ti tele man tu le fa abdo ino le taimi wala o mai ele fa na le man tu polo kala mene o sili mantali si Aouli ia le afo le tolu le Aouli a tae ona toi maua tu leo si fa poponga o le mantu polo kalamine vesili matai 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. O te olunga tina ma le tautumo e Samoa le polo kalame ole Aouli Fofogamua se Aouli le tulai se fululua I le Aouli a tae mangalo so leo e leo titi faitama leo sa o mai le sa o le fionga ilo matua taulangi le fionga ia taitupo le sunga le oa o tau te mafuta si o lisa teimi o le poa na nei manu ia tele lau singa o tatoi e mafuafuanga o le reia salula o lo fantu. Don't forget your Panadol. Oh no, no faititili mea ne yengongolo mai. Oh no. Mai maunga me sao falongo ai e afua mai fo I maunga le pule la o ai ai afua me o le bele mena o momo o ai e pe ofisanga o le savili ma mea e tutupu ai au le lofa na o lofa nei awa ele ai la vocês tu salilo la le nei le la au tu tasi pe o le funga arasi wa ma e le matalasi o yo ta o watasi o le wala fo ina lo manongi baby wa ta sueni manu fe ai fo le beli wa wa tolo la o mai le pongi sa wa ta o fi ai ma fo le lei ma fala na ofia tofo le matango fie masalo ai wangalo sunga le fai ngofia wa o wi le nei e ai le pelu mama ai e tu fa matala o le tu mai wala vai o pule o la o bele pete musu awa le fua te lulu e le to e fua mai le fua te lulu e vale ai lo ulu se savini angi mai ta umai. Oh no.